de so do TV to Adom TV say ya anopa bia manage ho keke ene de enhira mra wo fie wadwumam enu awade no wakita hode nyina enye nhira wase nnore se dua sisu bonte ho na enso na ba nemrem ka say amen edin ya meso ya ni tekutego then crashen emre na medebra wi ade to so miensa ya ma ne hye wo so a ebedu nya ene ene medebra medical catch yourself so ma de atwamu hye wo so ebedu nya senso woma enkrofo timopo ene wona temu hye wo so a ebedu nya ene de to so miensa na say do not allow your life to be controlled by your own limited beliefs. Men makwan e ma wa say onipa bia ansa be bibie no kita hode bi koso wadwen proso ye fere inner dialogue and our self talk min koyo mintimi yo metimi ayo min koka mintimi nka min koka ne kwan so you see you ask yourself the why and the how. Yes obi sa ho sa na mebre na say ya hwe ni ya esan nyoma ya ye enda esan nyoma ya fa mu da no our unconscious limitations will inform our conscious choices. Nya ba ne de bia no atimu dada wu ya be ka bia no atimu dada entine esan se ehu mintimi nyo enye yie enko yie ahye wo oboto moment no so okoto bibia sa na ma na wo samu eyi nyoma. If you are listening and watching me right now, you were never made to live a life of limitation. You were made to dominate everything, to be in charge. You were made to subdue. So, now when you are in charge, the false narration that goes on in your head. So, assemble to it's a wusu. Now, a man for Bejan Echo say, "Hey, young man, and minia, aba, and today, no man can a bow be shook at the catcher no, can sing kunya na catcher home. Yana yankasa ya dream prosono, and no my catcher home, and a dear ni a share so. Your inner dialogue has become a limitation. Now, no me catcher will say, Massy bear maybe, no, you're black American. No, a mass simple. I mean, some contempo, minia by Ekunu or by Ghana Besrame. And the heading come over fee. And the country, and here the and Obi can say, you can't speak tree, eh? Or say, sure, don't say that. The panic catcher said, now, to me in country. Or some man can say, I can speak it if I learn it. But to me, I can't say, Monsieur. And to be anywhere, I want to mean your abagaza with the mean to me yet. With the ye. Empo. Emra Israel for edu popokoko no na ed ne se won ya emru nsuo da ebetwam se bi won amofra santemam am ntimi emru nsuo no na mosu ben krafo ne mfantefo na ewefo egina ya sinkete ko wa fofa mo wa fofa na se bi bronfo ani se mantemfo ani empo asantefo ye nsuo we ehuru ebe da atwa se nsuo da wani mu a enye ni nsuo ni atete ni aditwa yakọ adesuamu epekọ ebefa so atwa ena Moses call adesuamu ena opoja na ba ena kwan ebeda nsuo mu ya na atete ni enyinwi ena mintimi nyo e akwansidie de mabrabo. There's nothing you cannot do. There's nothing which you cannot have. Ade bia pese wo ye bia be ene da me no ka say so pese dan kwa ma okura obi TV station betimi abie o me ka he o se me ko bia ide we bu abam. So person you the right kind of oba na ware na betimenya. So person you the right kind of bema na ware benya. So person you the right kind of position in the job. Na dan kwame from director and manager obetimi ayo. Bibia na obetimi nsu kwan. Eye dako nanu nansa nenai nenum na wotwe bosome afia ne mfia so kwan bia so no obeduru ho. No one can stop you without your own consent. Ade bia ni obetimi asi kwan so ama na ho kwan. Sabi obi ntimi mo ani so iso ama na ho kwan. Sabi obi ntimi emfa ensem a ensem fata nkan so eji so ama na ho kwan. Osuba no ne ye ene be kire obi de obeye wo. So create a boundary and stop the negative thinking and beliefs. Catch us if you need to me ma nyoma be ma bomfia. Me ma nyoma be hye me ho so. Me ma nyoma sabi be ma beguro entoma dwen pro so e ba be na to achine esan say metimi aya de nyina
adeɛ nyinaa bɛwie paya ama me. If you believe anything is possible, yes, it's possible. So when you say adeɛ nyinaa bɛwie ama wo a ɛbɛwie ama wo, your limitation can be unlimited. Your potential is unlimited, but it is only limited based on the thoughts in your head. Begin to live your life as if everything is possible. Simple. We are now doing Kugua. In Kugo, ni yes in Sawanyo. It's as in Kugo, Mamma Shia, the Ehunu baby out of here. No more out of here. No Shia a different. Says we yam put our young from Soa, and from Soa yes in Sawanya Kura. Says we are now on Sessi for more. As Sawanya Kura, on Sessi from Udin Kugo, and now I am from Soa. A additional dear Edemount. Begin to live your life and say, when there's no enemy within, the enemy without cannot stop me. Or time for no until moi, the one wanting so anyhow. Papa in the car, I say, so time for no until moi, time for a wanting now. When there's no enemy within, the enemy outside can do you no harm. So time for no until team, say kunyan until team. Se empo duabone nti wutim se ehunu nti wutim a bibia nyawo bebia wonam na ehu aka wo no obi afa ho akonya nkonimdie bebia wonam na woka se wontim nyawo oni pate se wo afa ho ayiye. When you have nothing inside holding you back, there's nothing outside that can hold you back. Se utimu bibia nsu kwan a ababo bibia ntimi nsu kwan ye memu ha ya brabo agina agya yentimu. Your entire life will change the very instant you decide to change your mindset. Utimopo. Aya adwene, aya tenka, ene wope, ene your mindset. Ede na ode wope yo. Atenka be na Kenya no, ena adwene be na adwene. Didi kan no wadwene abadwene bia na asusum na hwe. Adwene we edimu. Adwene amedwene enokura betimi aka me akọ anim. Na adwene we abaguro. Na adwene we eyetimode adwene. Na adwene we ayawraho adwene ana adwene we ayabufu adwene. So unu se ayatimode abaguro ne abufu adwene a omodan na ka chense mesrew wo mo amekanko ntimigya wo mu mo apa adwene a be hye wo nkuran ensem a sebe ebe hye wo din ensem a be mo adwene mo ada ho nsampa ne nsamde na ka kire ho abiribiara. The moment you decide that everything is possible, that decision alone makes things possible. You can be anything you want to be if you decide. But me aye nipa bone. But me nipa papa. But me obi a oda for man for theater so. But me agina man for honorable. The person we ye bia no. But me ayo. Ni nyina so ene wadwene. When you become conscious to the fact that everything is possible to you and begin taking the first steps. So when you jimu to me say, I didn't know be pay ma wo a na wa hyase etwara montuo wo ho. Adesua na wosua, papa ga na wo ye, empo ehu na wo ye afiri ho. Take the first step and challenge yourself to become better and train yourself to become better and inspire yourself to become better. Take the first step. Baby, I'm here, I'm adwuma nye hana me ye wo me. Adwuma me ye nye na ye wo me. E adisuade e na adum bi keke. E na empo ahobrase e na adwumaden na da bedura. Osusu ye nipa. Kwambia so betime adu baby apese woduru. Awadiem, osikasem, wadwumam, wapomodine ro daachi. Bibia betime awie paya ma. There's nothing that limits you apart from the limitations you place on yourself in your head. And then they were sorry. Catch on Saturday, you be paya mammy. My brother baby and kunimidie. Bet me de safata. Me tumpon o my brother bomu. It says me dream punt show adwene. My brother be de. It says me adwene or de adwene. Bibi simi kwan. It says me ma kwan man de be simi kwan enter ma adwene proso. Aha ana me do be sie. Adom no mo se wo hwe Adom TV. Na enkuranhye so nhya wo ma. Se uti enkuranhye nsem. Me am gya dwumadi ho di ho chia me di am gye so eye ni tekotego. Woni ebo am Adom TV eye daache hene. Thomas, Frank ena MC ne light info nyara. Me da mu nyina ase. Woni onyame.
Eyo sana bosomene da yeto so edu de so no Badwam so kase me mo ache me mo kwa babeda se wo hwa Adom TV nsem no de wo betie bi ene se wokọ esukwa kwache compound abeto dwa se ma ne meme nyina no board ba ko na se ko ba se wo dodo na ko hono mo a wo beda sanso na abeto dwa so se dua ene je ne board no kwa na ekosre san Niger ne ama ahodo eben a wo mo atoto wahye emu enti Environmental Protection Agency nso ede atudwa se enwumaku ahodo a wo mo edi ensuo ya ye fini akade ahodo bi egupo eni tade ahodo mu no obetu wo mo so esa na mpanimfo bi nso de adehwede ato wo mo eka bi wo mani se wonhwe na enkwada ho nsem kwada bremu no a no makuchire egu mfidie so se be ya mpanimfo ye hyehye bi a ebebo na akoyi we ni nsem ahodo bi na mde so mo se Badwam so kase na ya wadanti kai se wo hia me a obefrɛ me anɔche wa ba ajwa se wa fezebli nche mo no me de to so amount Environmental Protection Agency mu mpanimfo se wo mo aye nhwehwemu na kasamfoni bi ba abonten a na sa video do hu se adwumakuo bi ene wini bampotem hono wo mo de ensuo ya ye fi wo da ne gupo ne mu saa na ebeto odwa no na Environmental Protection Agency wa sade se wo hwe yensa se ne ensuo ne ma ahodo eben ye no eso nti wo mo aye hwehwemu ya wo che se adwumakuo ahodo ete saa wo mo de agana ne ma ahodo bi gupo ene tade mu no wo be frase etu so anamo ya ni ko hunu ye ne ya hwehwemu aye ne se enya de a wo de nsufin bi efemu na impo nsuo kura na wo ye adwuma wi a eye ehuni se nsufin no wo dandan ani na wo wi a wo masan ayusu eno achi okade to aso se wo de hyehye egu akwamu a wo hwe se nsuwansu awodo a wo ho aka e wo saade we hu nyina no obeti ani krogin ediama omanfo ya ne animdefo titiri University of Cape Coast one Department of Oceanography and a University of Ghana Department of Oceanography benefo ya no bedins our source CA animanimi na omunchire ye kwampa yensuso de enimfa ho a yebetimi amata bediti no abafom ne krakra ena Dr. Henry Kwabena Kokofu edito omanfo anim se woma wani ena wo na obi bi obehunu saade ni bi omarmebo yipi empanifo amane no ntu ho anamo afedi ani pe kasa efa environmental pollution and degradation de bia ye nya sa complaints no ni etu ho anamo eye papa fry say ye nyina ye partners abra ye bo oba ade bobre ho bra no ye hunu se nsusanso papa eba yenko emotofo wo mo ensem emu na empanimfo eka bi o mahia ye nhyiamu de asronko na dwumadie no ase no no de adehwede ahodo to mpanimfo a wo mo na wose wo hwe na enkwada wo mo ho nsem sanka wo ya frida na abewo no kopim so benya mfinhia enwotwe no wo ho nsem bia ya wo no de agu afidie so de kan se data no sabe ya sa ban bi ba na opeso wo ye nhyehyɛ ye ma nkwada sa wo de nkwada dodo wo mayi mu emfia obi awo ene bia ye wo so wo de sa akwada no eto ne beboa pa ma nkwada da ache wo nsem no agina brane dashboard no so that so we hear information it's your one-stop place for any kind of previously this is not there it's we hear if obeko charge kakra obeko NHIS kakra obeko Ghana statistical service kakra obeko Ghana health service we are bringing all of these together under one umbrella ECCD dashboard so that if you're an organization if you're a policy maker or an NGO or something and you hear information on early childhood related issues in Ghana you just go to the dashboard. Dr. Sylvester Chejamfi you know any opinion hwe mofra dwumadi so wo aseye hwe emma merema mofra na afa nipa setena mu bamba ho nsem so enso de tudwa say sempanifo ehwe say early childhood care and development bobo ama mofra ho dwumadi afa ne ntoma pefra ye pensem ye discuss ewa ne ya hwe there butai that to yin oya na ye butuma ya na ye so abakwan ye befa ye be ma wa yi na ye de ye bodu bibi na yentum yantuado nti de I want to be expert where early childhood care development areas, including the media. You are all here. Amasaman Brashe Bijane Akwasi Frifa Mensa
na wayɛ adɔyɛ ne nyina no ɛyɛ nananom ahemfo ɛne aba panyini a wɔnom ɛnkabɔ mu ko ɛwɔ Ga West ɔpanyini ɛde nnuane bi te sɛ buro ɛnwo ne akadeɛ bi a wɔde kyɛ yeye ɛde sika botene 20,000 Ghana cedis ɛnka ne sika no 200 million ato so ya wɔde akɔma nananom ne aba panyinfo a wɔnom ɛwɔ Ga West wɔnyɛ na ahobo a wɔyɛ de akɔdi hɔ mɔ wafa hyɛ no wɔmfa ɛmoa yɛde buro ene ngo ene de ye aduane a na ye nyina abusuafo nyina atena ase na omo apete bi na omo ede enti de enti a mebeye mepese meboa ma festival no afi dia omo de no efefefe na ekra behwe sere omo se omo nyina beye baako na omo aka abomu say ya development ebekoso ye constituency ma emrante ene mabawa emra omo yedi afi anase afashe bi te se no ya emra ede ka ye ho baby I am from Swo in the past year. Now I ni moving on ye the next year and the no baby uncle ye mansun be will be our for this opportunity. No moon see say a bay my community near Masama constituency be to be in a Enuachi, or he no opo man, need at a mensa coach our decay, as you didn't say at Wasso. No, that and DJ that MIA because you August mo you started your homo wa fashion no though you preparation bebre but a brony one is kaka crowd abeka ho no eno so beto me ahye nkran ama ya ye no achense na ya dwinda so se ye be no yenko kwandai edikosi salaga ekwan no eso na enkrotu ahye ho no nyina dodo no ano kwadwuma na wonom eye na enuane de wo mutimi do a ema ne ba no twaduane ne wi a na ekwan fu a wo ho nti no wo hu kwa be fa so de aduane na afiri nkronkumanim wo de abakura kasie mu na wonom a wo so obeto na abeto ne senti ekwiafo bi ene ya mane bofo eye wo de hyeba owusujo ba twetwe nkomo no chese kwan ne de penimfo be ye mo anka bebo mo pasanse adwuma ne de wo ye nanso mfudie ne nyina no ekafa kon na pro ya wonyamfa so bia efiri so I last passed Bimbla Road to that place, and it was the distance. My time wasn't crossed like the way today I pass here, and the road is full of water. I cannot even ride. Whole of my body and my shoes and other things will become tight of water. So I think like the government should do well and then do it very, very well for us. And which Yashankafo ni dwadifo bi nso e de sansemi etudwa anokwarkwan de sesi kwano ha ya yeboa abana yetulo ha ye nti ase ye nim sesi ka Ghana fo hu ana mbra bi abebe ka so se wo ba be kwan we ko 4 years yon hu no bi mbra kwano kwa ni culvert na ebo sesi culvert ni ntino nso buto a emfa ena obi ya na so ni ko doctor wo nduru ho na ne ho akere no opimfo ha space ni motu na ebo aye. We find it difficult to produce our goods to the town to sell. There's sometimes when it happens like that, students cannot go to school. There's sometimes we do get accidents from the road. And then anytime there is rain, there is no any business going on successfully. Yanko apa Dentra East e wonfinfi mantem no emu ahenkodu nkwa wono finche bia na ye na me kasie so betu dwasa ba ma bia ne die ne Gabriel Lookman watwitwa wo ba wo ne tieme nam so mo ba no afiri mu na court no akwasetena meche district Dunkwa magistrate court no ye his honor Francis Asieduni Mako en wotena asem no so no chese abranti wonsan fa ne kwatwe mu bosumi wo ne da ye to so aduonu ba ko no wonsan fa ne mrana ya mane boni rasco na wone abusuafo bi twetwe nkomo a wonsemni eni ntumi nya sanse Ghana hemrawa me de me hia me an se ye de mra no be de be for de mra no be du na so twi bi e fata no so se de ma branti na nko ye se ye ba ko to na de chi ye se nko ade chi amomra da se mumra yo so mo ye na mpanyifo no eboa ma abusuafo no akoma to mo ye mo omonye na asutwe bi obi a no mo fema no ense so fa no hudi because nipa ene woku abayo enuaba a ono nso ede Florence Fialoko enso ne Adom News nsentwofo atwetwe nkomo no ensem se na odi tudwa omoni ni ndimra afate se omoni akanon kwan de so mbe ye de kamra aye mra ye didi ni padia omon for forever and ever
dia sama wa ko town because one timi who ye ni person now ye ja na one nam because mo ja mo no just as so di duane mo ja nsisi a bosna ka kwaye ade foforo oba ye de chance aswase mrashe bidwane Muntaka Mubarak ene wone wo mo etwi pragia yi bia Kumase mense no assembly ede ehye ene yasonato won so se bia bi wor mo a wontu bi nka saa wo mo afidie tetafo de va mepi ho no ehye mu emrantie ne ne na nya agrokra wo bu afu asi kwan se wo ma hyen enkomma ena Muntaka Mubarak aswase mrashe bidwane no mo kasa kire se woni keme mpanimfo edi nkita ho ahwe se sa ohye no a wode ato won so no obagumu kakra se bia wadwuma no a wo ye ho nsem bekoyenti obia enya abotire ene day pragiafo wo boban asokore mampon sawaba aboabo asawase ene ne potem nyina eti omo gumonten so eyoyo kire tenteskoko kire mpanyifo se sia yesi omo kwan se momo enko adum kegetia pampa so ene ne potem no omani enye ho sa wo hwe anamo mutu ye ewa aboabo post office kwantempon kase enum a na asefimiye aha eye aboabo traffic light ekwan eye kwan ya ekọ amanfoforo so nanso ena mabufu a behye pragiafo no muti wo mu esi kwan ya enyade na hyan bia etimi etwamu e wa hasei edu pampanso bia mu eye diye pa enuti ne di se emrahye bedwane wo abato peso eso onumnyamfo Muntaka Mubarak ede ne ho agimu ema asumdwe etimi eba uko baby to say London yeah wo baby a wo mu friend Central London wo mo baby a wo friend congestion charges wo mo say wo be wura ho a this a wo tua sika bi kakra be na so wo mo pese o ho no e be yiri so ye betimi sa adwin na ba ye betimi aka say wo be wura sa area ha this a bi a wo sticker bi a this a wo beje sa sticker no ansa na e de be ma no this a bi a 1 meter 1 2 3 4 bi a wo fie a wo wedi e wo so wo fie bi a 18 as a 21 e wo say wo riders licenses e wo so wo say na be ya wo koye bibi kura e wo edum ho a obi jina fa kwantinti kura wo hu sticker no number na e betimi aka say number ya e wo yi e Muntaka Mubarak number enti e betimi atu na so e free na kwa pi efi ada no anga baby a mo ka say mama nko no munya abutra mame mama nko na ye hu no mo nkusu ndi nkita hodie no e bepim yame adu Monday me from mpoyifo say de be ka say no be si bia no mema maso ene day yemfiri ho no na afa yen kwansem foforo emu Ghana Statistical Services wo mo hwehwe mu ba beto dwa se June bosumi ni mo no na inflation niema bo na gina ha bunche mu aduane amienu achi po mienu 42.2%. Nanso edru July na sekita won sabosumi no na ahuri akogina 43.1%. Ene nyina ye aduane ayedie ene niema dokodoko de se drinks no mo no eno ne bo no kokoko stropa aka ho bi menei obetumi aka se afia ye wo inflation no egina 54% a niema bo ekosro. Busuma yewom July 2023 Ghana year rate of inflation okay jina 43.1%. The July 2022 to July 2023 one enyama no bo o Ghana o manomudo by 43.1%. Yehwe wo busum na busum do ye the June 2023 ye the to July 2023 one enyama no bo over the period no o manomudo by 3.6%. Yes, month on month in the two previous months now. Okay, now 4.8% in the month of May 2023. In our form to 3.2% in the month of June 2023. Enwechi osanchire muse atoyeti fimantemu ena eniema ye nie bu akosoro pa na ekokoduro hamuchemu eduosia enwotwe ye tifedu epo ye mantemu ena etwaso wo mu ye eduosia enan na wo ba enkramantemu eni asantemantemu a eniema bo akofom ye hu the northeast region na nani inflation was pa ni inflation for July 2023 now oye 64.0%. Greater Accra nani inflation wo from ojina 31.8% for the month of July 2023. The one Greater Accra and Ashanti region wo inflation in the last 3-4 months wa ba form ni there wo food inflation relatively or form sin the other regions do the year as a country in the year distribution of year agricultural products. Yenko biakoye mensi no emu woti mantem no emu Rita question baba wo mfishia aduana miensa
ne maye maako enum retakwesi yi adesuafo bo no tro BC nsohwe no waka ho bi wo se wo mfinsi aduana miensa na manum no entumi entwe no nsan kra na apesuku bi DAGHS ehwo na maami okosku ya ya mane bofo edi ne nsemochi ya dia na ewo ma adwini se me ba be fire service dapo that man nya oboafo a obeboa me from the beginning ese na me maami nti we me kwaya go do class 5 na se twidi na mse baby se na me ma me ne me papa anye bibi a me brand me ma nkra no so nye de e ma me bre nti me mo bi beti enkola ne ko ne nipa ba ko o beti o mo ye de e ko e na me share in school ase. Assistant Headmaster Emma Sukunu Nobelgli ene Adom News nsentwofo twetwe nkomo no wodi to dwa se e wo se omanfo ehwe maami anamo a wotu na wo nso efa dwene wo mo edaache ho ya dia na ewo ma adwini se me ba be fire service dapo that man nya oboafo a obeboa me from the beginning ese na me maami nti we me kwaya go do class 5 na se twidi na mse baby se na me ma me ne me papa anye bibi a me brand me ma beko na ya online portal ne so ensema wo de yakuchire gu hono mo adomonline.com myjoyonline.com na ya bobona poso ama na wo hu ensema hodo a ewo yententan kase no eso kwasi ayo kwaba meje so boko de yankopon gu susura ye yes watare wo space so ne nyomo hu no form no so fa pa edase say wo fa ho se ene yawo na odi aba ene yawo edase so adwen ko so nyagidie wo yemu no ye na da bia meka sasmeti fo ne ahwefo ye chiam so bia ho ye ye da nyame ase yen ko so nyagidie ewo yemu ene mpaye ayebo emu ba de ba ku ya na medi yan kasa Christopher ho ya. We don't believe in our prayers. Ye bompaye na ye nigidie se beye ho. Ye biebie ya no keke. Ti Christianity say ye see esimesu we do you so eduro say eh. Because so you so da bi me mpaye nko na me bo na I'm like na mpaye na bo na ye de ade. So so eduro no. So eti ye nyagidie ewo emu. Ye nyagidie we mpaye bo aye bom. Ese mpaye na ye bo no. Ano de be ye adwuma. Da bia me kasa asme adwuma. When somebody tells you, say, may the peace of the Lord be upon this place, and yasam ketwa. So, person, tia, say, say, young quada brim, who ye did na mamma to no catch us, I do a jay. What come back? Now go so brunch in him. I do a jay. What can be you? Wusu mammy, but tell me, all of a sudden, let me be a teddy. That is how the peace of the Lord is. Yes. To ye, Christian, now won't tear here. Sassam now come near a no. It's also be free for you to have your pizza. Ma wato. Yenye jidu empower by ebom say, nyame no de ashas ye ne no. Obemne bi ya mai. Ende dwaso nye de emayen. Amen. Why? Edwem nye de pa na. Ye ne yakwakoto yenye binton. Yenso yakoton so yenye atofo. Atofo. Ni amfa nsapan anko fie. Amen. And pedi bi kan say brother pia ye pie. Ye mpie se yakohwe nipa. Ye pie se bi nya ne ebedi. Ye be boy ho bra. Ye be hwe ho. Na at least ye ni so age abrabom kakra. Sir. E me yensensi from. Sa so na watu kwan so akopie baabi. Say ye nyina tu kwan firi baabi ne ye bebo bra. Onkonsa mafie nsapan. Onkonsa mafie nsapan. Etina ya na omonwom omoto na I'm not going home. Somebody tell my baby I'm not going with this empty pocket. I'm not going home. Onko fie with an empty pocket. But bibi ba obotomu a udru fie na nkwada de mirika be hia wo a ubenya yogurt bi ahye wo mo nsem a amoma wo se ye wo fa aba ye sister aba ye bra tu kwan se bi wonye kwase ampa wo de bibia ba fie saa bre na betumi akọ wunchi nyamenya ne saa maye asu bi bra fie na munye de wo chiri wadwe ye o wo fa abumu da won adwa wo chiri wa ya ti ye me hu obi na o se ne ho chiri da bia me ka se me su hie obi na o se kom de me a na obi aman bi nto adwane wate ekomoya unya kura wa chiro de obedi afa ne ko gina ho to ma no woni ma ne kra me kai somewhere last week I went to town Saturday na me kind news ba me ko kuta wansa na me pake obi ayalolofo no e pake no pake ya me si ya na
woman ba ko approach ye no say ekomode no osone ma woton wotimi se ne ma no waton wa ye nto nam se dan na obedi o se emo na si ho no nam di no kogina ho nam se ka de wope o so ye sure nam se ka de wope bia na ye ntema na memfa nsuo enka ho ma wodidi wi a wo wi a pa tenase na home ne ma no ton wi a o mfa so ye so se menya tetesi di o nam se teteni ne je wo wi akofie ne koda na ye ne se onna form na me mo ne ntira emu oya o me mo ya ho ate emu oya why emu oya di ono so free US aba na atoto ne shirt mu abo ne kon mu no ono so se komode na no pay ni plane ticket sika kura etimi to fie ma me mo me mo ya ho afi wa ko mprenu aba enyo mo sa ne ye ka ani brisem ye ka ne sa no afi wa ko US mprenu aba ekomo ya o so mo kire o da bi mi enka asem ekomo ya o besu nya 10 Ghana cedis se no beda wase dia fa no because makukuru yas ne dia mana ya mo ya ho why Uhu school akwada bi ne kro ne bamu atare ehye ni nyina tete wo bi atare 80 cedis school uniform to bi hye no efe enye se ye nya amana broso na no be kase pad ya me koche na nye se me nya amana broso but ma kyera de wo kronkuma mu pen me hu akwada wa back class a aye no ho bebu se na ntomago na me UC. You get it? And we feel say tete asem baby aye way. That is the situation. Life is not all about Accra, Cape Coast, Takrade, Tamale. Abrabona nkase wo kronkuma mu. Na hwese me de pad 18 cedi sha kwada nsem na se de nani age na me kopo kokro mpo de abatan ni nyina be hia me wo school wo obi aba wo so na konwa assembly member Ben York bu ani pa no hwese de abatan atena se na obi ba bo de kon wade a ye se wo be che ne mama ye ba no nti ye be da wase. I was very honored. Baby, I will be a crabby. Why? Buanipa. Crabia. Na nipa no so mo ho nkyere mo no mo de o madwene nam no o mo so nsesa no mo ka obi na ma papa ye mo nsu a nipa ye mo papa no mo di o mo hwa mo mo ka ho na ma papa ye aye ya obi aboa obi o ka se boa na se ne oboa no but at least din one dance ye nipa hu se mensia so mesia adu aboa obi 30 years da ko pe no 3 seconds. Da ko pe no kura no a 3 seconds from our phone na wa nya bia ma no. Wipe away the entire success ade abana bra. Nti na eta to kraman no. So, wo mo kan wona ma nipa mu anso to da bia na ede. Obi bua na untimi kan ho asempa kan wa no to. In fact, ade ba ko a ede ma Kristo. Nti na bia meka ibika Kristo first but bia meka say ye kenkan Bible so ye ntia asem. Hwe the moment ade wa no be fro bi say he's my spiritual father. Eda ono betia ne se kim wabrabo be bafo ujabia untiase to bi won mo na mabrabo na edendende dia ma no untiase eti hweniye wano kasa penu wakasa se to wano na reka e ka anya kasa keke to bi bua na bi ono kase amachu waba meda wase nipa wada na seda yenwunen mu ase nipa wada na seda yenwunen mu ase da Yemwani pajua yanko sisi la rapa hey 2 million Ghana cedi ombenya sisi kan bibu da so da bi na is Kenya na dollar na $1 million omadi fa 30,000 euros omuni half omadi fa na bi to bi sisi adan nyina wo mu omuni half but still no 2 million Ghana cedi so $1 million na we $2 million Ghana cedi bi o na $300,000 million €300,000 de cry Ghana cedi ani bi kakra we bi so court nya $1 nya sa mo question edue no menya $2 million Ghana cedi enya asem keso me sa diska na bi na besia wo se ne se yenyi ni nyina monyi free asem kwa da se no wane edi twitwa je ho 2BC candidates vanish after science exam in Accra leaving authorities baffled we ye di ho nkomo mienu o matro science awie samu chiro wi aya ma mo period kakra na makoda da mo ntie sa abo adoma na makotena se mienu ayera oh hane so edi chance na form tirim Sadapa's case 3 more dragged to court father of first accused discharged ababa wa no a omoka se okoma ne papa bie no eso papa na se attorney general krata foto no de ma please for na no chim say adanse bie no e wo kire se papa ne ye aware se ne ba no awieska and said be ade a obi nim ho ma agende nti bi mfa nkoyere ne ko mu sa but ebi mu so issue
So say ewo ese papa ne say onim se ne ba no eye house help but onim baby oye house help onim fikro onim or in fact onim ni pa or helping or no okay so by your house help question a man for be say no yen ka say ekotwe free court ya twe Debi. So by your house help no tim 50,000 Ghana cedis there na ultimate je okay papa na ka say money 10,000 house help no tim 10,000 100 million e ma ultimate je there then adwa e bi so feel say there are more questions than answers na say obi on my house help okay e bi etua na ka 3,000 a month okay what if you on one and aduane wodidi on froka anu aboabo ontonsuo anu aboabo anu anu hu ne say ukobo braso ase odi bi ko nchi tim papa meja na ekromu nie ntipa me nkoba ne bi enya ye mu afeso a na fie wura gi 200 ne 300 million free ho ne bia ontua danka onto aduane ontua light bill ontua hwe nti se ma no sika do betuma kasem de nyina ese susu adaka mu afeso a na bia koma papa okay nti amacho aba so de against mu a omo feel say house papa 100 million debi it depend on salary na abofra no eche any the ordinary expenses are oye it would 100 cedi kra na wonyi hwi free mu a that is we say bia betimi enya 10,000 ti anonso so but Tony General do feel say papa no enim ho hwe ti me yemfa nkwese ni ko fantansa bia mo no ye yine free Kodubono Emono. Okay. Achimebwa Traditional Council dismisses alleged bestowment of Chief Osabre Makofi Boateng the third. Bank of Ghana governor has messed us up big time. NDC for Ekaya Nanwada. Ehonse mabano mbusa se Bank of Ghana ton jene. Ana wotomoko. Ana wotomomone. Ana woko Libya kofa kotodwe eba eno maton aboka. Tiano na NDC for say kotodwe no omoton ye no omabo card ya so omabo my Ghana from nti munsem ewo ho. Daily Guide. CDS not sacked. Army Chief Ena Eka ni seye. OSP freezes Cecilia Dapa accounts. Enti yes an account mienu. Papa ne de sa atus ne beba na se baako $5 million. Okay. In the womb. And here the dollar accounts. And a city account is 48 million Ghana cedis. Okay. It is a share 48 million Ghana cedis now. Let's say it was 480 billion. And the work account. And as a offer $5 million so. Now the one fan 11 krana so be fan 10. A year 50 million Ghana cedis. 50 million Ghana cedis. 500 billion. And a 40 and a 480 billion. It took come less than 980 billion. Okay, next say cost 1 trillion. 1 trillion. And it take back for account. Okay. Yeah, see, I can say. Share. Next year, the year I come we do 1 trillion. No. No, Bobra. Abra, yes, Bobra. Yes. Bobra, be same whom accounts balance. Bobra. Account balance by your camera. Also Bobra. Yeah. Work smart. Yes. Not hard. No. First, na say. Yeah, no. Work smart. Mani tuaka anka ye mo. O say mani tuaka anka wale to alasa for no whisker. Komu na ye yi. Omo super opai. Ni omo ko nyina ebu. Say no musu na nya ska nke to ebi. Thank you. Work smart. Work smart. Yeah, Jumaden. Make money. But be smart. Be smart. Yen ka se bokro no. Wo si sika na omo de omo sa to so ne ye say. Sika na de sa to so say ba 1 trillion. Ba ko ye $5 million. Okay. Any dollar account. And a city account is your 48 million Ghana cedis. Okay. With the 48 million Ghana cedis, no quantity ticket one. And you 480 billion. Okay. And a $5 million no. You find say and then per dollar near 10 Ghana cedis. And you 50 million Ghana cedis. Yes, I don't see. It is can you 500 billion. It would be come 481. No, 980 billion. You are just about 20 billion to 1 trillion. 1 trillion. Ne said the year I any movie kura kwa ka ho 1 trillion. In fact, near year I no. Say uyi okay, can say no kura 1 million kura na. Ne say $1 million. Oh, you be had we nyamte. Because near year no. Okay, can you double menya be say $1.4 million. $4 million. That will give you best and this way 10 cities go be say
40 million Ghana cedis 140 million eti adware say aka be 60 yeah na do 1 trillion aka say we wura 1 trillion bobra bo yes ni nyina ne se unia bobra e woni mero yonko jiro work smart yes we ya ba mu a woni na euro account ni ho me ehunu euro dollar ne cedi ni pe okay say ye di ensa atoso ni nyina bra ma me no abo okay onya ne sika wani nanu kwasi yankwai eja ebusu ne ye the health of bebro na menka we se ahosepe agokansie na asemidika etualai na ya wada nso chi amanfo forum thank you forum ebeba so ya na ye homra sese ebedwam se ne hiem wache TV so Adom TV so bedwandwuma die so dia agokansie wo sempa esa Canada pensu ja medinde Enoch Kwesi Walanyo Wallace agudie catch back the only nomenclature professor's degree in sports the Regina Wallace the nations presenter and medicine kunya ekono quantum coding model in sakana no pensu biu e Ghana agudie ejao catch busuafo enamfofo oyere oma wo fasefo na mukrum no mpnafo ni ase prof nya transe a yede nkomo no 18 aba hye no so ma me se eye dwumaku afam se richoku omo na de eye dokodoko ya mo 18 ba fisa bere kode no pa bia o breakfast no manenye richoku eno show na boa ma start day no well richoku no oketwa wa dentem na afi obode a set me ke bia no so betia boa e man kwala no so eni agi ofi tem bia we shopping bia ma sanka richuku na fi go ahead enjoy richuku na start with day no right the Ghanaian way and e dey won kuma akran so 8 jao game park limited from paying for the chacha so kwetwa sa ba na manfo dia edi no enya asem ketwa kra me se tutumika manenye ntem se bia so sa betia sa ka bi na watime sa di na de bia no oba eye Adom TV so a we hwe na paying for the draw no 8 by the draw about 3 times na 3 times I did draw 8 ba no when dia no pa betia de wia when dia wia nso betia de nwumre tim sew ya na wa hye no so na do ho etua san jim se be betia boa emi nyina yasum etua san dwen first draw no eba 9 am na afi second draw no at 12 noon na afi nso kwa na last draw no 6 pm daily basis and omo desa draw ke si etua san ba amanfo dia aid ni hia ne se ukita phone all networks no betia type *946# na odo ho etua san jim numbers no from 0 to 9 obetua san to omo hwe ne wo hanma wo hwe bet na botimi san pass na nhyerisi ko hyehye emana obetimi atwen no na aboa amaniama etia kwedi ama omoden ada so do obetimi san jim chale let's play na afi game no na afi make some mula cash ga kudi ana ye kan ho asem me patcho obie ni ho a organ na ho a wode chacha ho hyehye etimi aba na hyehye na EBT game park limited fon hyehye amode abai omoden ada so on sabetimi san kan me so sa hyehye sunkun oni mu firi ngotwen fon jim ana afi so to nso a na wode adwene ato chacha no ho nyesa ediwa wadwene betia bomutin so betia san ahyehywe intimisere ya na wahye no so de amamnemu regulated by the Gaming Commission of Ghana woman the sanction so kwetu san ba womo ta kira bo mena no penso yade nkomo no etime jao Chelsea confirm hwese ne Mexico so Reece James as the club's new captain or ba behwa abo maniama etia koi adiamom na wohwe mu dia na se Caesar Asepkuleta ono so etime tu na mo samai na nkoma wodo a no so etime pim no ana yedi ejawi Reece James and the new captain for Chelsea Bubuku no 147 appearances or joining the first team or graduate from Oma Academy in 2018. Reece James Jumedi Kesia wetwen dia no so yabo fere kuma ana Oma Academy no be 6 years old and wetimi arise abebo captains amman no for say so proud say wetimi abedu sampempen so be hwaboa emanyuma pa previous captains na ye no nyama etiata to so ediama Chelsea Bubuku no if you offer any nchirem 19 tum Ghana komundia Honorable Yusuf Mustafa Minister for Youth and Sports and that also the need to chemu ongoing works are construction of air sites Boteman na Boteman na manfo beka mpemfo ahye se na adoma African Games a Ghana ye ba bedi makotene no eno ene one of the sites a between sa complete ne dia boa e ma san hye sonko no so etimi akoye next year coach obwa emaniama etia koye de ama other footballers na nano ada yeko PM Congress na fe president edi tudwa se nipa mienu ana se nwumasu ahudo mienu a wo mo ebo Ghana agudie fam no pa no eye coaches ana afi so kwa referees kuma na so coach e champion se onde wonje san komo ntum coaches ne bigitikita certificate ne kwade man so ebi so ho no ma wo mo ebo adwuma pa boa ema Ghana football development so etimi etumpon Untumi kan say ye nyina na ye nyaade like ye nyina na ye call camp ye nyina anko camp bi ye nim na ye wo camp nti o tage me say ye nyina na ye nyaade there I don't think say
me ne omo nya adwen wo oni omo nya adwen na usa ni omo so nya adwen e ya adwen ana se nya adwen wo se e bi se ase coaching courses na mo ye wo pram no ase agro bi na mo because ko ba omo hye den hu esunsu so eno so me coaching courses no e kire ye niam bebre but as a coach no e say won so tenase because now it's very easy because there are a lot of things online we to me suya it is what car now you don't drive the car or the car na ko see or now one day we be fa car na we won say na ayesta bi ama until I believe say day in day out no yensu yesuya na ma bebre day in day out yensu yesuya na ma bebre and then coaching so who are good players don't guarantee you say you'll be successful. Okay. So what I say, one thing and people don't understand is you can have a good players, but you won't be successful. Wow. Yes. You can have quality players, but you won't target now open no. It be wrong. And there no one's no player bit me hiding injury or the bebo. Okay. Player bit me say or beba be cancel coach my say and for example, the last Tony no Moko boy, you say one player say Oyarinti Ombo. Then later he came back or say Obebo. So these are some of the things it can also cause you because say maybe a player be no can say or known to me mbo. Na player no can say afi me boa. Ne just say me am want no who am I? Who am I? Until niam bebre e wo mu can cause the way no ba. Wo betumi aye selection. Wo betumi aye bibia be coach yaw a champion and ne falidi Mrs. Avonyo atwen komo no cheche sana nema esie ko e coach mu but yentin tom so e media sporting club for Kachia honorable George Mrekuduka a member of parliament for Takwa Nsuyum constituency na naboboa no ana media sporting club bubu ko ma qualify for FIFA Champions League e Africa no wo mo esue na ohwe ni dwumadi a wodi na esne ni abere pass kwan bia so mbetia prapra kama na media sporting club stadium na no ada eye Goldfields for paying for e dey so ball fam so musia mom no etimi aba so na sebe a ebetia boma media so Africa ko mu koi no so no o metinya babi na o ma esi o ma kansie na o kyerese se bibia etimi tom trudu padia o worahyimu se media fo bebo mo second leg ewo CAF Champions League akensi no Africa no na stadium na ready no gidi pass wanhwa ehokwa anomo besi akan. Through your instrumentality, Goldfields is building 10,000-seater capacity stadium for us in Takwa. It is almost 90% complete, and we are hoping to play our second match in Takwa, our hometown. And we'll be asking for your blessing and your support. We are not going to disgrace you on the continent level, and we know you'll be with us. On that score, we say thank you very much for bringing a son like me up to be behind the team. As a president, we are also having a replica of the trophy with your name boldly inscribed on, and that will also be presented to you by the Deputy Sports Minister and the board chair. Ntine se ne piemu ade afi Takwanso no Media Sporting Club o ma start preparations bo series of friendly games ebetian sabo mode 45 mo for the African campaign. Ye hwe nim se nyame adoma CAF Champions League Media Sporting Club o sisa mapa ka na Heroes Park o betian komtia fam ho boa e ma ne mranti ni hia bi betian boa e ma nkunu bia kono ne ma atian ko ye besre Takwafo ene o ma Western region so se o betian kwata media machi no ma boa e ma sa okun etimi ayokopa e dia mom. If you offer a Nintin Sanchim on Crowfum Bia, Kumase Krobia Asante Krokofo, Akachin and Sentem, Omoton Sunday Fair Coach, or Dr. Prosper Neteugum, so no Enka IMC no for Sunday team no from the technical wings and Shemwa, Emanyama and Queen Famom, now Kochi Ekasemuno, and Odin Kumoha Krabas, and Kabum Unity Adeba could between Sabwa, and Massizi, Womo Etimi Edin Kunim, or Mujumedia on Babidinum. So please, I'm pleading with everybody from near and far. Please, if somebody says something and you were not happy, leave it. Forgive and forget. If somebody did something and you were not happy, forgive and forget. If you have the opportunity to apologize to the person, please do that.
because in unity there is strength. Let us all bury our differences. Now, the picture, when you have your eyes on, you must see is Kumasi Asante Kotoko. The picture, when you close your eyes, you can see should be Kumasi Asante Kotoko. Wow. It shouldn't be me. It shouldn't be anybody. It should be, it's unfortunate this flag is on there. It should be this flag. Wow. Yes. Whether your eyes are open or closed. Inti coach Dr. Prosper Neteogum Kotoko coach no odi atudwa efase na niam abisia ko season we eno no na yentin tom e athletics nso kakra dia 21 years old gold medalist aw no eye high jumper on kita Ghana high jump record now na abaywa no na sentem ohwe ne dwumadi a odi atim sampa ekwanim ye pa na ne nkomo obo nyina ne se bibia metom na so nya kwanya kopima bruchira ebitia sanboa emo no so e de develop any high jumping skills no na odi akompa e de amagana. I feel so happy and overwhelmed for the impressive performance I put up during the competition, even though it wasn't easy, but I put up my best. Actually, I'm much impressed to be one of the athletes going for that World Athletics Championship, because it's not anybody who has gotten this opportunity. So if I have gotten this opportunity, I have to use it well. So I'm very much impressed to be part of that team as well. Next year, I'm hoping I'll train very well and put up a best height, which will go further beyond what the height I've put in this competition. Actually, if the opportunity comes for me to go, I will go and continue my training there, because in Ghana there is lack of facilities, but outside there are more facilities and better facilities which will help enhance my performance, which will help me qualify or do a better height more than what I've done. Inti Rose Yabu no na 2023 University Games itimeba so ewo Chengdu ewo Air China no ono aneba out as first. Western Yama is a since the game no started and as from established in 1992 no obi eni ho a wetin recorder e mo do to say Rose Yabu de nti o hwe nim se nyame adoma ono so kwanya ba Ghana ha de hwe se Mexico so otu mrika o train na de so ne mo sen so onya aburuchiri kwa ebitia boa e ma ne dwumadi a odi no watimi atomo nchene nti wei ene ne amede etu mesrebo e we ne ahokansi nkoma hodo amede ebre no hye no so mam say Game Park Limited for paying for say got the mullah got the power and nti bomodian da so do obetua sa gym de bia no Adom TV so 9 a.m. 12 noon and at 6 p.m. so daily one at the draw 8 minutes at 10 times so hanoma ubetimi anya biadi when the no probably dia wi when the wi anso a ubedi anwumre but more than that so beti akọ App Store no so na say Play Store no so okita tablet and say phone and say uti computer chia ubeti download www.gamepark.com na afi wetimi esenya sanche so no kwin obeda star 946 star star 946 hash na all networks no wetimi edi to be from 0 to 9 ubeti play among these numbers no na tian sabwa ama wetimi 7 easy to play and easy to win afi so Ghana had obiye ho timi bitie also nitimi sraw modern da yen play game we yen make some mula cash kudi anasega e wo se na dwumedi ni esi ekoso misraw Game Park Limited say ye ka Game Parker na waje so say more mula more power anafe so kwa sanche shesun queen National Lottery Authority for paying for techira wo mo ebo ma niam etia kwe misraw oni mu fini mo twemfa ho nyim ana afe so kwa oton so a na odi adwene kakra so etimi atachiri eno pon wa Richoku opese no issue dey no na start with dinner right there Richoku ana aba nei ura ba bia edidwa bia na wo ye shopping a Richoku emo nyemam ukofie nso na say breakfast nso a Richoku ebetua samboa so kins bi kwa na wanya na say opese ya Richoku ewuma ya na eboa emaniama etime koye Richoku bo no eda fempa yo ketwa wo ho ana yewo adantem na afie obodan na nkasa nso ho ma oto so ebetua santanse ache assessment bag no omodin ada say osabetua ka bi na o customize everyday nourishment no na go ahead and enjoy Richoku na start with dinner right the Ghanaian way we mo and sponsors na omota achire boa emena no penso de nkomo no so etwense jao me so esu de ya boa tema na eba in terms of entertainment de habe de habe doko habe fren misraw kachira busuafo ne nafofo oyere o ma wo fasefo na na ukuma omo ya so ne so mo ntanse na nkomo ya boa tema de ba no habe de misraw omodin ada so between san kan ho within the profit he wala sa good catch back open am jira of course evidence based presentation etimi jao erade entene ni ma onyo kese na wonyi fi bebia da so ni fan ko bebia da so the act of being a good guest is to know to say goodbye.
kwaba from Badwam TV Badwam so na health tips yapomuden sam ketenkete no na yi mu na de everywhere wa no ye sha se free juada ne de ye sure pass wo follow na wo sua de enso wo me enhya de nso na bebo yen e wo yapomuden mu ye guso ye ne Dr. Duboaten eti adwam ya type 2 diabetes ye de hu nkomo enenso ye hwe complications a e wo mu ti se de ahyensode na e ba no ampa mu anya ho ade a e hu sunsanso a obenya dog enese mo akwa be na bibia bo nyankopa adama bo yeah your complications and what type 2 diabetes you better say tiefo e cheche mo nyina complications e what diabetes mo no hu ye diabetes no bebre no amfa ne serious obi ho be ka che oh me obi dem diabetes chese ne no obi ko e kan as o kan with swag me dem oh me dey ade o me so me ni yade bia me diabetes ke kana me ho one am sugar ne kosoro e dangerous and deadly in fact diabetes and normal diabetes they were best any part of the no idea me can say me categorizing under one of the idea we can say ya the bonnet can say pa dentina make us because diabetes in no said me kind from the first day and here diabetes me can say diabetes in no bi wa and why disabled the 9 ye twa because the crobeton ho e chronati obitimi in fact kokolebu a ana bi ba endpoint oba ho bonus obi wa ekuro timi tunu ana ohu dompe no ekuro timi tunu ama dompe no ohu ekodu that stage no a wontimi nya ho hwe say wo amputati enipa na 9 diabetes ni timi eba etima o vessels no blood vessels no ene na supply moja efa ho namdua ne ba bia blood vessels ne timi weaken no na a block no a clock no itima blood vessels no moja na o se ketimi dia frusana efamu no moja no o se bitimi dia frusana ko wani e weaken no moja dodo no antimi ko wani esa weaken bibia fense optic nerve no go the extreme end of the eye eno no na boa nipa da sani send signals e de ko nipa da sani adwene mu di akala abehunu no say blue say green say den no obi o ha na de no a break it down di sani nipa da sani no e ma pressure bebire kura body a lot of pressure on the eye e bi akonya glaucoma because of diabetes obi cataract one of the main causes of cataract diabetes ka ho obi o ha diabetes ni ntino nani no ohu ade nani ntimi fra as a result of diabetes now diabetes no aso no some nerves ya kika ko wa som nyina itimi cause hearing impairment itimi ko faba diabetes no bebre no a breaking of nerves no ama nerves ne break down wa enti nani bebre o wa uti na wonte wonam na o shampaboa paboa ni timi free ne na ase na ne nice form wante obi wa se kan timi twa no wante se kan na twa no efi se ne nerves no e break down obi wa itima na ho hyehye no nerves ne break down wa ahon hyehye bibi ne nam nipa ne ho nam dua ne mo ho twetwetwe no na poso nyina itimi ye ne ya obi wa diabetes ne nti diabetes ba be ye wa na wa hwe ho asema nka ya wo yade bi wo wa ayese brothers omo ye it comes along with it enuafo and obi nya diabetes na wa hwe ampa ho asema nka very soon nipa ne benya pressure hypertension ento so enipa no because o blood vessels ne nyina no asa na nipa wo heart wakoma no diabetes no eba affect no etimi affect wo kidney the number of moja dodo na o se ketimi di afusan ko wo kidney ma kidney ye ho adwuma no entimi nko enti kidney no is start from blood ebedu mebi no na kidney no ko aso nya adwuma yie de betima kofa banko betima kofa bi afense stroke diabetes ni kofa ya de afense stroke e kwa ba be so nipa da sene so these are basically complications here associated with diabetes. That's an so. Ain't complications ni o twa me yetwa na yansa. Ti ade na de de hu nkomo no nsunsanso no unsia no ekwan. Health tips ayede bro Badwam TV Badwam so na wotwi ye hwe type 2 diabetes and na yesua complications no. Ye hwe prevention and any treatment and so. Watchna nyame ya adoma afia amankwa tamaklo. Asem yidika Hina beka Akwesi insia Commander 6 Kano sani atie Ye kano sani atie Ye nstro nyame nstro nipa Ye do boni di ne be ye adwuma ba bia no kreda ne ye nkata so Ye mfa hu mne kase e maga na nsei O man chechire ne yodi nti eni ya sori obi na afamu de
Pao penny kwakosua obiniema sene be ya nipa ho betimi aha na matimi akwa bantem ne otofese so kwakotweretwere ne otedwobo kwakoto am nya biato ne okoto abaso abeton so kwakope aba asebi dikabre na so mede dia kwasi esia edikanti edebeka ne sene esimi etie enra ebe nyina yegusu edi nkomo ebisa ye street light ehifa na wo street light levy ya ye twetwe lo mam no ehifa na akwakodie wan na agie wan na afa ekrom ayesum o drive ya homache kura ehu campus anwumere akasa ba bia onam bia esumhwe TV so kana bo sum sa no esie twe street light levy ewo maimu siem fa maintain your street light yet tibi fama ECG for the power consumption nia kan ye fancy street light yen top bombs yen top posts NCC away echi be kwa amaso akwakodi community doctor Rekodu Osai a local governance expert but I'm sure the policy framework no ebiem and remember ma unru send a policy framework na ye drafted in 2011 no na etie. And I'm doing called the operation and maintenance of street light. So now me catch us the policy framework now. Ministry of Energy drafted in 2011 no. And now able your street light I won't buy. Now the operation and maintenance of street light no eka. Or see existing a new street lighting unit shall be maintained by the municipal, metropolitan, municipal and district assemblies to a standard that ensures as far as possible their safe, economic, effective and reliable operation. The basic requirements are: 1, the maintenance of an up-to-date electronic database of all units to ensure the satisfactory management of a maintenance process that meets legal obligations and provides information for the calculation and payment for electricity consumed. Eti ye twesika to mesika ise electricity bill na eba no 3% ekita for street light levy. 3%. And ye say the district assemblies no and maintain street light per the policy framework. Yeah, Ministry of Energy drafted in 2011. In fact, it was August 2011. 2, maintenance and repair procedures that ensure expeditious response to identified defect. It's your policy framework now. As how we can your street light levy no. And what catch say street light need be what teach ma. I see ade awhare kwan so. Ehwesie man ye adwuma ntem ade maye. Enye ne ko aban. Aban na ka kire yen. So metropolitan municipal district assemblies ya mo Ghana mo miaya mo street light enye adwuma no etimu ne momanfo edi ne ye. Ye de awhare kwan so gisika free Ghana ne nchen eto aban fotom. Or say aban ni say sika na waje ye adwuma na aban twetwene na ase. From enra komo a ye de kire say street light levy no enko to the assemblies. From nkomo a ye di from enra behind the scenes no me conclude say street light levy no enko. Ya fedi nyina as budgetary support. Tinano me catch us say 2018-2019. Sika Ghana by enya edi free street light levy mu na ye 273 million Ghana cedis. And this sika Ghana by enya ye from street light levy. Say sika we nyina ase akwako fan say a budgetary support. Is a be release sika no e de ama
the district assemblies in the adwuma na enti yatwa honto no ene yetis council de ye ade foforo auditor general slow foni ko homa ye Ghana for see ehunu eto na because eto we no specific. Yes, it's for street light maintenance, repairs, and erection of new ones. Yes, yes. And I'm the catcher say, yes, see, in Penfoni Bray, ETC Manfos, no, yes, won't you can ye tram the sumu. Na me pa cho yenso a ye twia ne so e ya mo fama ye twia ba mo fama ye me be say BS so say aban ni wo fa say aban ni papa aban ni maame aban e she Ghana fo akonfo. We are paying for something we are not getting it. We are paying for a service ye deliver fama ye and me twia strict like evidence me da so nam sum. Why? And I buy what they mintiana. Why is it happening so? Minister of Finance, why is it happening so? District assemblies, why is it happening so? Oh, friends, say, hey, let me have say, but there's still evidence on here. Make a was hey. Una simon penya nemu o mensi honum. A man for sika for a certain service. They are not getting it. Ya catch a man for said that service no. Muna make sure provided their mom. Mom responded to why you are not getting the service. He say Eddie can want them. He said finance ministry. Why should it be finance ministry? Say papa ne first kalima mo kama man for who. So ura kana for the ata sika never the go about for tom no. You see a TB and you street light no. You found mamo. Talk. You are there to fight for your people. MMDCs, you are there to fight for your people. To seek for their well-being. Mesi nipa na ntua kaniaka, ye their place for the soldier for esano. Chibi nyina court. Titama for kaniem. And then the na ye need street light. Why? On have done a kwakuboche, watch out pay. Ghanaians need answers. Because per the Ministry of Energy Policy Framework, na yakin can have no pay no, me it tells us say, and your ministry, and your MMDs, you are seno, almost said here to do this work for Ghana, but we are not getting it. Ghana for Persia, why is it happening so? Adan ye twani enam sumu. Anobi antimi nya ban hwenti. But Ghana ni ne ye dia, ye fa bom ban no. Ye mbro ni tuo. Ye fa soldier for the police for entata no. Kopin so betwa electricity bill. Me tue wie ya na abeda na nansesem. So the policy framework. The technical capacities of MMDS shall be developed to ensure sustainable operation and maintenance of street lighting. Hey, bro, for the Ghana for. Tie ahanum niye. There is a small maker, some question siana maker. A banana na trend bro for. And they do not cast a bro for no one. Mechanism for street lighting levy. All electricity consumers shall pay a levy. All. So far as the Oyusun Kania near bro electricity bill quadie, you shall and you shall wumpo, you will pay for street light levy, which shall be adequate to be used by the respective MMDS to pay the full cost of energy consumption and maintenance cost of street lighting. When I'm drafted here, we are Ministry of Energy.
enya kwesi se na meka wo eye Ghana aban na kasa ene ka we che yo o say we shall pay street lighting levy ene bi be ma ECG fo ene bi ye maintain street light na ma na gira so aye adwuma e Japan na ka we che yo so why are our streets in darkness? I am paying 3% of my energy consumption for street light levy. 3%. And you check it and you make your electricity bar and the numbers are 200,000, 150,000, or just 3% of this amount for street light levy. Now, the man said, "Took care, Numra, was our first. Are we being fair? Huh? Abai, are we being fair? Let's give me say, are we being fair to the ordinary Ghanaian? Munchiatua. Yechia, where is the service? Where is the service? Where is the service? Yechia for street light. Where are our street lights? Away. About no wash your bowl. In fact, when I took that out, say, Sikawina Yechiarum, it is for this purpose. For this purpose. Opien wo ko yisi so kwa kotwa ne kaniaka o ko se me de me first street light asentino yi street light of free mo ye kan nyina calculate bo me ya kire o ka wo de o ko to prepaid na 200 Ghana cedis ya te ada ne ye de ya fam de na aba mpeso be na fam de ona bo da kwa kubotwe Dr. Matthew Poku Prempe, your ministries are not being fair to Ghanaians. Your ministries are not being fair to Ghanaians. Your ministries. Muni Ghana phone nini ye. And ahomete. Ya. Setima muni ye dia. Because aban wo tumi na aban wa soja phone na police phone tino. Ye de ombe sao baby obi aba ba yire waje. Wan na kwa yire aban. To ensure say se kana waje de free wonom no. Wo de yes adwuma no so de kwa kwaye no. Show TV so ekrumpa na enam no ekrumpa na yisum ade come yanka same kwakra be faso me say from Oponglo traffic light ekwadu kokosi airport eyesim se twom esum se twom hwenyumakuo ye wo sa akwane so hwamanfo enam sa akwane so yentwe makas pempem enkum nipa ne yehye mampani tuntum fanantina kachi koma busuya yako ene yepe eyefe wa brati memufo free opepem achia wotwo to ensure say they will get better service from aban. Dr. Matthew Poku Prempe ora Daniel Kwakubotwe o semu mienu mutimishia ASAP na mushia finance minister say street lighting levy no baby scan will be they should release it sikano any ECG for them at the moment na assemblies then ye anko because per the power na ya consume no and when yet emma ECG say you should power went no when you fa ko chia mon kan ya moto ye eka me patani na dia kana yem fama the assemblies. Because that's can yen can be as yen fanko to school. Yen can be as yen fanko ye kwanyo. And ye specific street light. Mani ma ye do Osman semidika e ya do asemyidiko Inna beka akwesi insia Commander 6 Kano send it mabam kra yebu the way pen for ye o mem no eya dodo okay se menka
And I know Archbishop Duncan Williams. Any power much of Metro TV, good evening, Ghana, Etching, no can say me some way back 2019. I said the way I buying penny for what a big brim a treat you a man for no. And then my year who on the journey Burkina Faso, the basis. And then year who. Okay, I see what I walk cano, would the Hubua a shaman from, but near warrior the Bekoko fast at Nabania, Yen Canasem. How we are treating our own people. And you're fair. And yet, a shark comfort. Why do you take my money and refuse to give me the service that you are taking my money for? Are they? You're a minister for energy, you're a minister for local government, you're a finance minister. Why are you doing this? Huh? And I'm going to say, I do so the door. Musheni pa comfort. Musheni penny a ya. What the yaw dear to a man for so? What is so difficult about this? See, I can't say I idea told him say, yeah, this says Kawi Ebitia ABCD. You release it? But did you have questions here? They will come to be air to us. Na the people's forum so abro some no case Chief Jerry Force na pam for aircrado e wa fienya oni am for so kwa kodi nkomo no ya hwe omo so ha omo ne namu yet me aso ane de amomu but energy minister, local government minister, minister of finance, you are not treating Ghanaians fairly, and it's difficult, it's sad. Mumma amam for bumfu, mumma amam for bumfu. And I know, Lawyer Kwame Jankai, the governance of our country are dropping. Because Sebi, I be doing pepe, I come and say, I buy a woo a man for. Man for Sinyame and watch now, you better also. 211-701 equity 4. The announcer cost one potemo or a semi issues about. My own crack Tabio Julius Debra so they appear abontain. Calling for calmness. A man for money abre a calling for say John Dramani Mahama, His Excellency, and the running mate for 2024 elections. Yes, but a few questions big criminal. And a man for any abre for Julius Debra to become John Mahama's running mate. Is there something special about Ora Julius Debra? This for free say or yet Jomahama running mate. It will yield good result for the NDC in 2024. Some few other questions. Oh, hold on. Adom City Estate. Any there be Makato so ya by 1%. Obo brane kwen mu a ade ba ko ma hia ye pa so wankasa to fie. Asa wunya wo. So beso na betu kini ye wankasa odia. Obi a megina prombobo mpacha odan ka so. E na makachi na untwa debe. Usually as low as 300,000 Ghana cedis. The to fie. En fa han fie to fie talk by. And Adom City Estate the amount. Say a 2-bedroom detached and semi-detached. Say a 3-bedroom detached and semi-detached. And as a 3-bedroom executive detached for the actually Adom City Estate. On show now one more. Now so timnya one casa fee. Ne only one casa fee or casa fee. Makato say kaskano 300,000 is added to the war. Yana emu edru. Bano kreye womi yese. Utu sunika kra the 2 on more. Ubetwe wi kura wakasa kra onyawe. From what 0308 250 068. 0308 250 068. Adom City Estate in Cheng na koto fie na wankasa nya ofie etremo. Mankai, good morning. Good morning. Bakode. Yeah, they am say ase one na wo for mama na se na mte de sawa ha. Mama me so kakra. Okay, but so akamna osmo pato mo so hwe mama na mente ne kan yi wa ha. Mankai de tie o. Eye. Mankai na ye o. Okay. Mama videos na minchia chairman to chia Mr. Donko and Ghana Gasiwo.
ɛne da akyi flood bi ɛkɔɔ so wɔ the 3 constituency ɛwɔ yɛnzema no. Okay. Papa yi etumi pagya sika ɛde boa the 3 constituency no MMDC so ɔmo bɛgye na ɔmo mfa nso ɔmo asene yɛbɛbɔ n'aba so yɛyi wɔn no firi wa yɛwɔ yɛ papa Fredibile ɛyɛ MP ɛwɔ Elemble no yɛwɔ kwan bi papa from Menzezo to Anyinase to Asasetre yɛ ma me no mo kodwa hɔ ewu ɛwɔ DC wɔ ha akwan yɛnyɛ ne half da sisi ayɛ ne half from Eziema akwa kodu telekubu kazo the aka no ɛda no ɔman hene ka ho asɛm yɛnyɛ ne half da since time immemorial nti yɛfrɛ yɛdisi ne MP ɔmutu wanamɔ ɛna yɛwɔ over 500 light posts from Alabo Kazu to Atoabo. Okay. Papa, NDC mmara so na yɛyɛ saa light posts no ɛsɔfo bakwa wu wɔ saa kwan no so yɛntwɛn mu obi ɛnsa wu wɔ saa kwan no so ansa na yɛpagya yɛ mu ɛyɛ srɛ yɛmfa mmara no hyɛ yɛn nsa ɛyɛ katre DC na wɔ no iso ina onsa enkeji mu na ya maame no mu a pocket ba me nso nya bidinu okay yandwe omo mate mankan me da se bebre so so atimi afro betimi afre 0302211701 0302211702 0302211703 nanso ekire wadwen ye kan obuo ani die ekwan so na mpanifo atie atu anamodi amayem mami sasa o pempen ko wompani fie so 60 years na no anu nya ba adwuma bi mo ntimi nya adwuma kra bi sanya consultancy adwuma bi na no kra depend on ye wasua ye be fast consultant enso tutum saa ne sa otimo onim se enna wo ye mechanic wo ye sprayer wo ye hairdresser wo ton aduane won kwanchen wo betimi akotwea snit se ne be ye a uduru mpani fie so na akọ ahomegye mu a straight so betimi ahwew omo de bi aba ya friend the seed fa kodom obi bia ewom esenyo mo ye bosumi adwuma nko a ya te e de akwakokyere mo ene wo a wo ye ankrankra wo ye wankase wadwuma sempo gari ne adua na wo ton a mesre wada te kakra kotodom na straight for emfa hwe odachi emfa mawo echere wo bi a friend 0302 611 622 0302 611 622. Selena, good morning. 611 622 Hello. Hello. Good morning, Selena. Good morning. Boko, the offer free. Badwam TV. Okay, match it you. Badwam me how far Adom rare estate no. No man na mo de my me fra en ko fra na akate ya na akate. Oh. Ko so obi anfanti me so somebody my location so. Mate. Eti we dey what can say location baby I was be betimi akọ personally Mate okay ti pacho mebo ye pene ya ho adwuma ma why e da se pa e da se nyame enhira Joe good morning. Good morning sir. Boko de onyame adom boko mpacho na won so e boko Joe free me free achim sekere Eastern region ye tie yo Joe Patrick etio. Yo, me pacho me ha ne say. Eye electricity. Ya ha na farming community. Okay. Aha. Na ai electricity bill na ya de bre ha no. Omu twa to free me e ba na bill no ma. Omu ba ye no ya de bre wa say minimum kwa ye 2000. Hey. 3000 and no ja begu ya so krom ha no mo a. Akuafo fridge kra ye ni bi. TV baako ne bobo ne niama kakra ka yusu no. Edumada roma yesere mo hwe na mo nka duma ye na yenu ya tese increment abade nanso bebrani amfom so omo anfa be na ama just 2-3 eyipe no eba over 2000 3000 edumada roma mo hwe na mo nka duma ye na ma me fra no pe mate ti me da mo ase be de ya ne duru akiri mo mo aye yisiji fo mo ko na mo ko hwe emfa mo mo why bills na ye pale app no enyo enye manfo ebre was a complain no enyo William Boate say bi a hye ye de ampem so agebre ehwe what sad mo hwe na mo ka ho asem ye pale app bills na fe e de kwa ogom so say okay 3000 onu kuani no ahia na onya de free kua na kasa kura mu ene what mu 3000 so de kwa kotwea light bill dinti
Yesre wada mo hwe na mo siesie efa emo Franco Trading Enterprise there be am come say phone papa na Josuo ene ehodom ope phone ye beche e de ama phone ya woto a unya how bia ho a eye Franco Trading Enterprise for phone na make am phone say ye iPhone say ye Samsung say ye Nokia TV air condition fridge and opa eye papa Franco na kache CCTV kura asakofa de abade be say wo ha ene ne be hi kura bechew CCTV etina akrofo echicho bebre eye papa Franco CCTV camera to akofa de aban kwani chene pe bito esi free 0246 422 338 0246 422 338 hwehwe ne krabata ewo enkratema takrade kumase bia be ko bia no o krabata o no ntimi emwa yeah good morning morning bako de Yami Adom. Yami ase. Ya pacho free. Pacho free wa se kokon. Mati yetio. Ya yetio. Hello ya. Pacho, ma se me se light ma se me na mo kan ya. Okay. Be 3 months no mo va burn my. But 3 months after 3 months no mo de burn buy na get chin no mo be light ni. Omubi wa be 12 million 15 million no mo diaba adechi ya no ma be light nta na ye no o se mo o mo nke bia ma ya ga na na ye won gembe mvo no mo di fa to ni de mo aye kra mo aye ba ko mbo enti mezu ma sem kaka me wo kan no because what the burn blame ba no na 3 days wa be ka bill mo 12 million 15 million o si na no ko first ka ba 3 months o na burn my undi udi mba za month bia mo famla 2 million obetua 3 million obetua na we tia 3-4 months na mo de ba na 3 days na mo be ka bill ma light ma na mo so nsi de no metua ka ha Mate mama mpeke the next caller yo wa masalo good morning Helena good morning me pacho free me free kumase Mate yeti Helena ensem bi koso sunyan na me pese ba out mum na anka menya number foforo bi a entimi nya na uwie program na me dia ma na anka nyame ye kakra no okay eti Helena Pacho jina so na jisa number we 0241 hello yeah 0241 233 096 096 yeah your friend da che hine friend no issue bi obi afato na me betun one more dia ma why pacho ya me sure ya da say so it be afre yare ya Mr. Emobi fa yare ens no abra betimi aso ano anaso betimi etu ase kurade afro ni padwem ama me no asenso efri yare na memebre aboda berejo opusu ampusu one round os mawie sra wada enye uhia piwak 3p garlic mixture 3p garlic mixture eno ena ebeboa ebe boost immune system ya be aka the immune system no ena bua si yade ano kwan furu ni padwem fight yade bi oni padwem sa no yemre pe na yade bi atwiri afa so yade oni ya obi atitu bi ohia 3p garlic mixture pebito ewo okanshi coffee sam and kings walk kumasi Danny Herba na fe Colinac ho ewo Abed Sam Herba takwade AA Mensa sunyane Green Light Pharmacy Fred 0248 928 824 0248 928 824 Bright good morning Bright how man at atom fache one pick me say 2B fast so na afamele up to Chief Jerry Forson ewo afienya na yenhwe send omo so omatete omo haw etie kwanya penfo fa so aso omo ano omo haw ano ede amomo number is 0302 211 701 0302 211 701 and 0302 211 702 ekosi 4 frame I'm picking best 2 calls be esosna mainly up to Chief Jerry Forson ewo afienya na omai ye hunu ne ekoso Anita good morning from Takrade Adwa good morning Bakode Bacha yami adum Takrade to say
Hello, Ajua. Morning. Ajua. Hello. What's the maker? Mpacha. Okay, Mpacha dia na koso, mi entio. Mpacha wo. Me how no ye electricity for light bill no. Okay. Mpacha be to send the menu no kan. Yeah. Be 3 to 4 months no mo fa bill mbaye. But utu fia na mo aba omo se wo de ka na omo betwem. Na me nso yan fa bill mbaye mi hu paper kwa me de be ko omo office amaka se me kwa kutua me bill. Ye bisa ya omo say ati so wunya app bisisi an ye tua no wo phone so. Ati so wunya app bi ansa we tumi atua. Na omo ye ho nkyekire bia nti me mede hu say sa app we na ye tua eyi wo so. What one ye betwa light nti ono so one call omo officer. Ubo call officer so be di line tin sa e bia na ya pam say ade asa miracle nti call the next day na waba. De bia ye kona bra sa nso so de bia omo ne nemu omo twetwe eno make say eno akrampo omo ba ye betwa medie mu Mate wehu Mate ye betu na mori ama wa ye da so pamfa na nakua efa entwa to na mefe me ni CJ enenkubo na nakua good morning. Hello na nakua okay sorry afa Chief Jerry Force na ekrado CJ yehunu dia na ekoso ewo afienya o how be na won mamafo ebomu eri a kire Ghana bampanifo Adom TV Adom 106.3 FM and so da foforo am wachi am akwaba wonim say ya wada do say na isi abontene the People's Forum na ye de bro do hwe ba ko 1 hour People's Forum jumadi na ye ko mantem ne mpesu ahodo so na ohawa omanfo FM no yade etudwa on say we studios na ebi phone lines anya ebi na sebe otimi enya akwanya na ode ne how etudwa enti People's Forum jumadi and yade jumadi no eba omanfo aboboa no na ohawa mo FM no womo enya akwanya ede ohaw no ede tudwa beka ya last week na yewo ada asafutu fiami afashe no na yewo ho but this week yewo afienya na dia ekoso ha no me amom dia yewo me nhyeda ehunu bi sa eda ewum se yewo esutobrem enti nka hu se nsuo enam potem a na nka eheda anya wanwasa but nia ekoso ha no na premier me di mani aba bi hu no chese beye bosome eni nsuo a efifam ewo potem ha eba no ohwe mechi a we eni se dia nsuo na ato na nsuo eta kwan no so beye bosome ni nsuo efiri fam a wo se nsuo ne free from ni na mo chese ya dia ha adwen pa bibisai na ama on betra ha be 5 years o ma betra bia betra be 10 years ni akire o mo hu bibisai ewo potemu ha eda enti yenya ne ntie no na pay yaba hwe na kire obi ani ha de but o manfo do bi onwa e manim hanom a yeni omo ebetwetwe enkomo I don't know how to describe it but it's strange ama edan makokra de ebu hanom a ebekọ na fe yebekọ na ekwakohwe even there no mad house not dan there but me fear ni say ya hwe na nimanim ya so saa eyiya no a adan a yede blocks ni ade asi in the near future and sure ho beka na ni nyina no atimi adwuri egu assemblyman no is telling me say adan bi won kura ho aka a church will be getting in the vicinity proper na fe yakohwe dia ekoso ha but the issue here and they say insuo pa efi efam eba assemblyman me na decision come because he tells me say water was for kra abaha because initially no na omo feel say pipe be na ebia apan but area ha nyina chese bo no for kra ewo aha no ho so insuo no efi fam eba saa ebe na say we need the Chief Jerry Force and the People's Forum at the air we share live on Facebook for comment eto ho Adom 106.3 FM on Facebook and as Adom TV na meje be na fe making kan at the amount it yes be kra no ye be kona fe ye ne omanfo no atwetwe enkomo na ye hunu ensem no ohwe me hanum se ya ensuo any free from I just say be a pipe be na pipe ensuo ni free from where free inside ho na atene but you have garden bi o ha me do kwa garden no ma omu bedwuru enti ene omanfo no e be hye enkomo no ase ohwe ha omanfo no bebre e wa ha karo ma ye hu omanfo ene omo e ba betwetwe enkomo no opani ma no hye ase e dey say
I'm from Israel. Israel. Area here now, too. Aha, na woman. And what's now? How many years? 26 years. 26 years. Yeah, see what will be happening? Yamini Ukraine, Ebinsi Sada. Ebinsi Sada. Ever since I owe me, she be crowded. Now, me, Ayana, because I'm science inclined into, let me say, Ebia a water reserve be a assassination in Riani emu roots no, ebi echo ase ako pimbi ama eba. But sana ebubu dina tinetine no. I almost the entire environment. No, I am in the chemistry seriously. Now, Udana, you out to me feel say there is great as a air condition. Udan and we you very nice. That's the positive aspect of it. But Usha, you can. That's a kind of yes. But Usha, you show as a full one, and you can see that the walls are being embedded with water. Seriously, which in the near future, it can break a lot of yes. Tena eputimi bubu we air not dino. And with the blocks no, it could take some time and sana the same effect when you bet me realize it. And it's a major issue. It's something that we can tap into for positive aspects. Now say I'm found the bet me me say it's more than a month because I started here no na me was school. About 3 months ago, but it started as an insurance kitten, and you could see that the area was wet, but on who say insure free assassin as eba, and it was later on the very first effect. And I who a ball who be hanum, on say no a assassin as and you know the other say na insure yes, as a then no na on say insure but on say na MPA free assassin as ma we hu, but on say ball because a assassin as and you know when first effect, and you say I started yache, but just say you need na anko but sana edu no it's more than something that we can just sit and fold our arms. Okay. All right. Also, they need to send you. Israel. Tete Awili. All right. But that's it. But that's Papa. We are live on Adom TV, Adom 106.3 FM. Among for no habibri. Ya ni obi anso so betwetwe nkomo. Ya na fe ya kwayanim. Na ya share other areas so sania etie wo ho. Opening me mo atin. Yo, that's good morning. Bibi aboko there. Bibi aboko. Your friend saying. Your friend me Jonathan Latedoku. Jonah. The air course, Mamini came, sir. What's that area? How many years? Ahane omo Ahane wo. Yeah. Bibia sa da. David. Almost 40 years I mean 40 years. Me di 40 years. Ye hu bibi say da. Ehaya na yetina ye hu bibia iti say da. Enti first no, ti say na wo kan ye no. Ye nim say ye pipe pipe. Enti am funny serious. And you say at the end of the day no ebia or more pipe no yo mudia no mo bra be but ekoso no ye say ade no na ekoso no ye say na ade no ko no ye say ye mpe obi a owo nim de fa ho and ye frɛ assemblyman no e na obehwe ye ampa ye frɛ no so on bunity oba ye na oka kire so obe pe EP fo no mo abehwe amaye say ye pipe ankasa anase say ye insu a free assassination a ebe ho enti ye wa na ofre ye say ye mbra na nimdi aye nim ade aye nim fa ho no ye mfa ya adwen be so na ye mpe solution na ye mfa nye niama because fie na ye wa ha no first no start wo ho enti ye kan say toilet insu bi a wo na ye bi free assassination speaking Abraham producer ka tell me say me bisa na say then e koso ha because I need to know ni enti am e ba ha no ma be adwuma no ka tell me say oh ye see insu fifam na me say na insu fifama we insu ye problem amanfo akwan ne ade asay say ye ko bo am but me bedru ha no na me ka tell me producer say no situation no serious ya nhwere anka ho asema e de ha beba ampa because first no ye wo man who bi wa ha enti na isu na ye muma enti ye kopɛ machine na e be twin isu ni nyina less than 2 days na say hu say ade no san ye ma e ho na ye hu say no and they na de na ye pipe isu enti wo say ye mpe solution enti e ho na ye bo honorable assemblyman na manie enti ni aye famu e wa ha nie how ben de bremo ma mo area yeah o de o ha bebre ebreye because asori dan bi e wa ha sisia untumi nkwa asori dan mpom e ho ni nyina ye peche e na obinum efie ni nyina de bia abrewa bi wa de bia e wo so nko pe gravel
embetu ni dananu ansa no betumi afaso e de awra ni demu enti how ni de bebre wa ha ye fa o ha mu pa. Okay, enti adesede be na mo de beto empanifo anim because that's why we are here. Yes aban especially we dey nim say e be call viral enti ye nim say ye man pani obehu yes ni say nim ni me ompe solution na ye papa Honorable Sam George ye nim say dey friend no anu less than 5 minutes we go say no high ningo prampa constituency enti yes ni say ombra na manfo mo wa no bre any ni DC ni nyina ye bre wa hapa. Okay, but I say, enti nani omanfo no omo eka eno no the honorable member of parliament Sam George. The situation enti I am happy say yetumikwa abem animanim ya because say 3 months, 6 months, 1 year say we etwaso a minim near ebesi. So that is the situation. I'm for no obia benya kwenya akasa but we oni be ma auto so me no ka say we pe e ma no so nyen na e ma no so emra ana me boa mo sam kakra ma me mo sam ma me mo sam everything your friend set blowsy nkofo be brain him say your friend Kato. Okay, yeah. How many years na what area ha matana hanom 14 years. 14 years. Yeah, 14 years. When bibi say epe. Me hu fi say me ba ha no me hu bibi sa e wo kromu ada. Ti say na ne egusu si. Na ne e wo mu say me nkrofo no kan ne say yem kan kira aban no na aban no e da de embo modern na omu meye bibi mfa ho. No kure because how ama sisi ya no ye nam o how bebre mu ankasa pa. Na ne to so baako yen lolo kwan no okwan no titiriu fiti afienya ko dowenya ena fiti afienya eko ye friends dodowa mobole ekwan ni nyina anye na yaka ho asema ye di hu nkomo a de bia ho ma ye votu ma omo nanso ye nti ho hwe assemblyman no so abon ho modern a ene ne DC ba ye force say yen sisi ya Sam George ombo modern no be bibi mfa ho man eno ombo modern a saniama mienu miensan ye ekoso yi ombo modern omehwe no ontu ho anamo man oni DC ni nyina. Okay, all right, me da say enti mabjo mama yen koye nim kakra mama obaba komra na me ne nkasa na yen nante sweetie ati saying yes aduma yo ye fro saying stem gifty awule anti gifty what na area how many years in it more than 25 years in it am be wale wa me hum ta situation bi da na me nim de ekoso ade no so start here more than 1 month in it na baby am ye dokunkuru am ko a jese misisa nsuo nu de bia am ye dokun meko na muchia ni munyina afo jese misisa nsuo nu man baby a onua dokun no jese misisa nsuo nu wo muchia ni man sana mi de dokun na sisu mi de ade atum asisu meko aba na asan ye ma na ye sire aban se ombedi mboa ye na baby a ye ko ni de enye kura. All right, anti gifty me da se pa say o sha baby a ye duru sisi aha is what looks like a garden. A garden and I so say Shesania nsuo no efi asase ni mu ama a Thai garden nim and it's strange osha anya say na hate akra me ba baby side but why not here ma me not here no wa 2 point me ba na o hanom anti bra na me won so te ban hanom ati say ayo okay nti ha na anya say na hate da bi o nsuo ni ma ha masa yen yen no ye hasa yen ndi ji saban ba mu aye na o hwe adekuru e ma nsi no ba say ma ye panche wa. All right, Medase. This is the situation. And na amade no aye enye normal because kabeka so e be a pipe be na pipe ana so bibisa but e sha se enche busumi mienu kra endru ye enti ama situation no aye hu kakra obaba koma na fe nkoso ye nante ne nko anti saying o papa ye frau saying ye fra me Agnes Kwao anti agi bacho bomi nkomo onso atra how many years matra ha no ha na ye wo me sesi ami wo 55 years mi wa ha aha isio bia isio to a esane
ye boy ya kase wona obi ba so beto asase ase ope me pe enkwa ho na wona mu ton san isase ma wo mpo mu wo nsuo anu kura ye ton sase ma wo mu wo nsuo anu but ye no dia ye ni problem bia wa ha esanse nsuo no to ana sane esanse ye wo people so na so be ye se busu miensan na nsuo yi start fifi wo mantemu ha nyina chese ye da kura ye ntumi na yes dotie any gravels SCC bad would the gravel no kra go ho na say would the CC ho kra de bechi no na gravel ni nyina asa na ne biom. Okay, me anti give me no beto aso enti ma me hwe ima ye hwe sa situation ni won say nsuo no e na afi asase na se se na nsuo no aye wo dan no ase wo hwe dan na se a nsuo e na free dan na se nyina eba no enti we e hwe ase nche yo say ye mabosome ana bosome mienu ana bosome nsia ebeto so a say dan yesu hei entimi nyina ne nan so bio so that is how the situation is anti agi brana me no nto aso ma me ba ho aha anti to aso ma me enti ema sesi anu hwe aha nso wa ho ensuo no ena free efi edan na se no anti agi to aso ma me enti aya sa no nkwada bia ntumi pie ndi agro ye ha nyina ye ateche ebubu ye niama esei eniama ye dan nyina ebubu sesi a ye fa baby kura ye ntumi enanti sane o se wu nanti nti ye sre oban no ni disi no se omo be boa yen na omo hu ye mabo na ye dan ni nyina ebubu wa ha sei ebubu Oshia kwa ni su nyina basa ye ka sa nsuo na eto na so enya nsuo asam ne oshia lore kwa ni su rough road no sesi ani nyina asai nti ya sre oban no ani DC no se omo ayen na ombe ka bibi fa ho efa mayen na yentumi nya asundwe na ye ni asundwe ye da kura yentumi na asa se ye dwe ya nuanu mu a hwese ne adan na papa ise nu na ebia na akobubu na akokum bi nti ye sra ban no ani DC no na omutumi enya bi fa ho maye masema no me da se papa so we will move asam so omomra ema mabio this is the situation any oshwa nsuo na every kwan no so ama waha so aka say be bra me no kasa ma say very Margaret antima bi try ha no pay crap ampa me say me sorry ya me di me sorry ya na me pie no me patri ya pa ma me bo form anope ya do say honum na ya green e wo form honum ni na okay me da say papa anti magi enti ya wa ha yemra ha on efie bi wa ha yenkonko hwese ne situation no eti bom ye fi hanum a na ye ko efie ye beba ho why ye beba ho enti mo ma hwe the situation here ewo efie ha ye wo afienya ye say I have boys aha ye say ha boys aha and you did the people's forum if the ebrewo stay with us on Facebook for comment to one of yengibre na so we will go for a quick break on TV na yasanso aba stay with us the people's forum and I'll go so wo she yeba okay but momra na yenhwe yima bra na yenhwe hanum yeah sania ahanum de atini but one atifia wona wote ha bra ahana wote me patron na nyese na hate me patron de bi me betra ha 25 years ne na nyese ya na ete nti 3 months going na sha sinti ya kasa nsuo na eto na ye na nso ye be hwe no na nya nsuo no nti ye sra mo ye bibi mfa ho mai
Oh, how ben de abre mo amuti fie ha. Oh, yen to me kura ma ye da yen da say ya dwindwin. O say ekọ foundation mo say ekọ dana se e. Nti dem akata mattress na da from no. Afọ soki nti ya sramu mu ye bibi mfa ho ma ye. Inside ho. Nti ya sramu. Bra. O window ni on. Ati say wo dem ho. Said ya ha na awa for no sa na inside nti me mattress na everyday bia me hata everyday bia. Wura inside wo wutia ho mpa form na yenyu. Na yenyu nti wona ho a wuti say sound wo dynasty. Nti esere mu ye bibi mboaye. Ansha wansha bedi endem me won bank to a musa. Nti e pa mo chon. Okay. All right. Me that say. Nti omanfo a wo wo afie kuma ne afie nya ene no mo twetwen enkomo no. Yenhwe mama yenko ni say na yentwetwen enkomo. Ma bra exercise. Ba cho nyame na domo. Okay, e fro saying. E fe me root kise. Anti root. Fa mata. Exercise wa ha. Enya kra ne ekoso no yesro. Say ye dan no babubu. Enti mu de mo ma yenko. O ti ha ba bi on. Me fie ani. Okay, yenko fie ho ne yenko. Yes. Yenko fie ho ne yenko he. Ya bebe ye chichi nam. Hwe da bia ye soro age say nsuo no. Ansa na yetimi aye djuma. Muchia no na nsuo nsuo atare mu saa o. Wa hwe say we enu a ma me bi fi kwan ho na oba o say adware nsuo. Nso wa hwe we say we adware nsuo. Ye kwa enim no, ye kwa enim. Ma me bi nua o ma o fie ha. Nsuo ye ti fam we. Esi fam pa, fam na fi. Efi form. And you say out and I'm not chino eh. Yes, sir. Etu sisa na wachi wo ye na gya na aduma gi se utwa so na nsuo no ye we kakra na watu aso. Enya agro wo de ye nkwa anim. Okay. Ye nkwa ni hwe aha no. Ya fili ni gravel no. Ya fili no more na nsuo no eba. Person am say am the gravel wa fili ha. Gravel 2 truck na di bae ya fili ni na. Gravel 2 truck na abegu. Ya abegu ha. Nso si la hwe. Hwe amani aye hu de wo de aye nko fie ba ko so wa ha amani aye hu wa afie nya hu enti e tra ban se omu fa hu adwen maye omu fa hu adwen maye me fie ni fie ni enti wo de hwe aha no hwe sa na nsuo no epue o form ha Brian ko like I say baby en nam no just say the plywood no to ho ansa na ya nanti so ansa na ya aduane wa hwe ha enti enura ma me bi free kwan no ho baaye na o se dware nsuo na ya hwe gu ho me se wa be hwe hwe fie ha no nyina no na say ahai yi ma hwe ha just nsuo no hwe dan no nyina ya fom nsuo no hwe dan no ho ha hwe dan no ho Unso bi ba hwe nsuo agu ho nsuo na afi form no enwa na se dan na se no na we enye danger say danger wo da wo betimi ada untimi na hwe ba bia nsuo no afia na trea na mafia ha nyina ya teche sa no eti dan we mi owo no watu also untimi na ade cha obe na apuye okita nkwada enti watu odan no mu untimi na hwe fie no mu ni nyina hwe ne yae we akwa bra na me ne me ma no san so ka se bi anti me da se good morning. Good morning. Your friend saying my name is Solomon Totime. Oba Solo also try area how many years? Me ba fie nya ha 75. Boy she had a mitra me who will be that. Boys ha? Yes. From 75 to 2024 how many years? As a chapa a chapa na so me over 40 years. Every way who David I know pa we be seen that now when na yes chaban say ye pa no che say ye dem a omboa ye because we akora omuntimi di agro from the wenya afienya road bridge nu ani kwani nyina say is destroying properties and lives into ye pa no che
we dear who are having your voice young business say your mufia now excuse me to say we chinu papa no so mekanisa your furniture your slab by any DC especially on ba no be boy here your mechanic. Okay, but aside Mama Sam Kododo Sam Kofado you. Because when I see her be Kododo one, I say, and the car no ntimi nko. And the wife say obefi ha say Kododo obi yare na okọ hospital. E ho na hospital kase wo. This say Kofado doimu. We say ya Na just say yeyi enso na sisa mo eba na mo kwan no so enye. Kwan no so nye. Kwan no so nye. Do we nyanye aha so nye. Because you can enye who can walk over drone man akola ne wana mami no ahye ni kwa enye hayen into mumbra na ye pa mu cha yo mumbra no be bi this la sebi no man no ya de enye ni president ne was so ya de oboy mo ban to mumbra ye pa ne chew this ni we nana do ye fle na nka so mumbra no be boa ye na se man ya fam wa ha stenu ye panicho ye papa na ado dan kwakufa do ye fle na nkasa ombra no be boy na se na ye fam die abenya ko ni nyina ye nteche ayi ye tumi ye man tumi pie ye tumi ko school se aye bre ye ho nti ombra no be boy se na anima ye fam anu ha ya adwin pan ti ye pa na cha ombra no be boy. Okay, me do assemblyman so me bisa no say our assembly ho no say or they are to the floor of the assembly o ma discuss our assembly ho no ma edien and the district chief executive no anamaba na watu enkanka dey afa ekwan no ho because we say nsuo ni dey e sha say enche bra ekwan no e ti say dodo wafa no ya na ma wo me manyina ho no nye kura ukwa na yika ni ma yes gugugugu na wo nyi se no po na asai enti mu bo ya sere mu amaya pinfo no ye bre pa ye bre mu mo o san nyimbi mo ebi wo mo aya de open okay enti mama yanko we have few minutes left enti mama yanko kwan no so eso na fi yanko hwe mehu adan na chi mehu yeah enti aside nsuo no efi efamo eba no womo other major concern womo ekwan enti kwan ne de eda ha ya enti ya de nkomo no ebekọ ekwan no so na fe ya ko hwese ne ekwan no so enti but osha it's serious osha senia efamo aye osha senia hanuma ya serious assemblyman wa ha mene no ebekasa yiwi kra mene assemblyman ebekasa na fe ya hwe dia esi osha ha ise ya osha ensuo ne fi asase na se edan na se eba no o che so bi ka se ne dan mu matres oda so kwa o fam no matres na afọ anapa bi ali so yi matres no ebe hata esan nia ekoso ma matres no so because adi be san na nsuo akomu enti da bia ewia so ni wa obe hata e mo nyu ke nsuo na enti no obi ba ya tie le ya jware nsuo na ya hwe abo ho ele mi sa onko hwe aselo kwani no kwa ha nsuo no we ka se pipe na pipe nsuo enye pipe e nsuo na every from enti yes government omu na mu wa enikase enti omu ba hu ni o ba ya ye hu beto ye enye sa nipa be hwiri nkwa wa hwe fa ha sa akodu lori kwan ho enti ye dru ho amire mame no enu a be pue ofi ho say dware nsuo mi say na dware nsuo ahe na e be hwe agusa na nsuo na every wa fam okay enti yakasa ye dru ekwan no ho yadu ekwan no ho se nsuo no atene afi inside ho emu ha afi aba ekwan no ho nti yenhwe senia eto ha omafo adwadifo so so ha no ma wo edu mu da ema loke se awa gota no mu a anka lori kwan no so na ebekọ gota ni ho a anka lori kwan no na ase enu amami na oten ade wa ha no ona oba ya fie
say ya hwe dware nsuo nsu na enye dware nsuo okay me gidi say nsuo na ta ho na nsuo na ta na say efifem okay obani bra sa nsuo so kan bi e for saying ya me set asamwa mi wa fie nya retro area okay ye di kan da adomfo asem ye da ma sese mo ba na ye di asidanso ma ye afie nya retro area awa assembly ma honorable Habib so watumi atu sa we hu na mo hwe kwa ye na mo so a mo hwe enye yize mimi wo Jerusalem electoral area ba be do Jerusalem na hu be bi pa assembly ma ni mi amini na corrance more than about 4 times nsuo to ana wo hwe be bi a nsuo yiri fa nipa ti ya be sere sisi ano eye DC oya dai eni aye sere papa wana bu ye papa akuku ado so ni this we na fam show no and this aka insani na baba ekwan ni apagwa ni mu nyina akura twemu akwa na abe o matiti bota ama no ejiwe ya individual na yi gata we ya nam ha no ma eko izezi asre papa akuku ado eni DC woni ngo bram ze omo magwa na assembly man what one amwa eni Jerusalem ye with the same problem on eti ya da adum fo nso asesa mu ba mu cover we okay now am ni nyina hu dia ekoso ewa ena oba anyem kura no okwa ondumi awo kan na ne bawu okay I'm told say gata ya da here efam show no enam epani ena otu gata na opani atian boko Abdul Rauf Ibrahim Rauf yeah what na how many years oh more than 30 years in sure ye fifa mo bayi enu tinka e ba kwan so a watwa gata e wa hu bi sa pen oh me hu bi sa pen ti kwan na me because na time I start here no ba me nkiti na cross kwan no enu na ti kwan na mu na musa ana mi mi shop ni me hu say no ye ti mi tina area bi ana mi organize na ye tu gota no Kitianu musa ko she oda gota no so na e kwanu da ho ba so bo se kwanu silam na na wom Sese yenyamwa no abano ya pamosona amu mina mu bele bibi me na sa enye area no kwan na be pro e ba ataki ka kwanu so kan atutu kwanu so nyina ko Injini awo ọ̀run ni. Yenyamwa ya pamutopa. Ana mo kwan na so everything. Oh, kwanu there is very bad. Ono so that it is shown as abanu se say west. Kwanu say na say more. Inji ya papa ni chona. Ombro na ombe bibi ma e wo kwanu. Enti osha ima ya hwe manim ha. So kwan no wamka say wamo beye kwan pato me ba. So wamka so wamo beye kwan no kra e say wamo dealing with this situation. Ensuo ena enam so no ensuo we ye ensuo ena efifa ma enam kwan no we no so na menam enso so ensuo a enam. Okay. That's not Maybe Thomas Crab. Okay. What now you how many years? 40 years ni. Okay. Na wa hache. Na yewu we bida. Na nioma akoso ha no enye nti mu kan kire matumi aba hai. Ene mu ba amre bi mu ba dawo ya kwan no so. Mu be kan ya hu hwe. We so amabai. Mu be ye kan ese hu action because on be ye bibi normal so bu nsu problem. Enra na mbetutu me be ye sa we yi. Enra na me be ye sa we yi. We say eba be kasi pipe bi a pipe. Asori dan animo. Uko ye fie ho no so a ye fie ho no ma enje kura. Uko ye fie ho no ma enje kura. Ayade a dakuru bi da ho na edan ni kura asinke. Na e na asori be ni. Gospel miracle church. Okay. Itino ni akoso no. We are kan ye be kan je obi wu ansa abaya sori. Enu so mo ye. Oma ya say ye citizen. Nsi ye na re to aba. But ye no mani bia ye ne say say you politics sin chen. Ni adwire oman no ho. Oman no ahu hia ye. Say party no. Si anya sa enkoso. Ya ye we a enkoso. Nti ye srepa momo modern pa na oman payini no onti no mere.
because eye baby baako ye nyina na ye oman ma nti ye oman ma na omutumi nti omani behwe ya ene ye yutu no ye be sore ye sore so a obi obeba bia no ene e be efie ha nyina sai ye fie ni nyina sai ye tumi ye hwe ye fie ni nyina sai ye fie ni nyina sai nti ye srapa ma be hwe omuntu ana mo no mo so ma ya ube hu obeka se pipe eye pipe o eye nsu efifem eye nsu a efifem nti ye srapa momla na moma ommehe mabai momo omampaina so nti okay no mehe all right me da say mamene assemblyman honorable Habib entwetwe enkomo honorable nirika mame ma wayipo ya boko de okay situation no eye ne omanfo na kasa but we there ade am hu bi da it's good say oton safre yen say emra because we did say o pass maka che Nyankopon a na wo ka gu mframam enti ya bai anamonto ebekoso. Tell us the genesis or how you know. Thank you very much. Michuni papa enti be bonus ah. Ala yesa. Yeah. Situation way they me to born and bred here for almost 50 years now. This is the first time. And when they hear me first time, me who we be were boyish. Because boyish the nyina ha ne yenyi se bibisa wo ha anka ebehu but it's a strange thing, a surprise here. The first time me say a pipe, so we brought all kind of ideas which it can be. Sometimes we thought that a obi manhole and now wastewater and now yes and yeah, that's our mind. People are complaining, taxi drivers, tipper drivers, car owners, almost people channel their pipeline anyway to Kwanusu say Kwanu. So I have to come in. Mabanu them from look of things, my say is not true. It's not based on that. And to the first day, no me whom my friend me yeah papa the honorable MP, honorable Samonate George. And to a catcher me say Mimbra and Mimba as a situation. So that I forwarded it to him. Really, from there, my own DC issue. Then I told him about the whole situation. But see, I should be on the ground and see what the necessary action. And you know, my friend, the EPA for any Ghana water for Omuba, they fetch some of the water from the our assassination, our assassination, and you know almost to come test so that they will bring the result. Omuko testing omu say ampa a form in so and omu pipe in so say omu pipe in so then they will see where they will trace and see where the fault is. So omu about 3 days ago omoko we are waiting for the outfit. So the environmental officers too from the assembly, then too they said they will be here coming Monday to come and have a look of the situation. So from now, based on what we all witness, yeah, the communication will call the house of the assembly. From there, then we will take it to our MP too. You know, mostly the MP will put pressure to the necessary officers, authorities, so that they will come as early as possible and attend to the situation. Until we are on it. So apart from that, we have and who has as the assemblyman. And I'm mobile especially on the floor of the assembly. Oh, you see, most of the road aspect is beyond the assembly. Sometimes you raise it within the assembly, and then the assembly doesn't have capacity to fix a highway or urban road, but we put it before them. We are working on it. At the end of the day, you know, road problem is not only in Nugu Pampra, cut across everywhere. It's a major challenge where everybody is some time back we were here with our MP, with the Ghana Highway Authority officers and the minister himself. We went around, cut across the whole constituency, not only Afienya, precisely,
we tore Afenya Dowenya Road, we tore Afenya Dowenya Road, we tore Jerusalem Road, we tore Afutu Kope Road, we tore Dodua Mobole Road, we tore Ochebeluku Road, we tore all these roads to capture it with the the Ghana Highway Authority officers, with our MP, and then we forwarded all those things. But though we are not in a year of road. Another year we're a year of road. Year of road was last year or last year. We are still, so we are waiting. Maybe they started from somewhere. They will definitely come to our aid. All right. Maybe Honorable Habib, the Honorable Assemblyman for Afienya electoral area. And the TV so no, but we still have some 15 minutes on radio. And the ma'am share with TV soon ase. The people so na adman na watch e so e de abrel. Since ya dia ba na afi Chief Jerry Forson so de ebi aba ne nyina ye the People's Forum ogusua ya wo forum na so bra so say ye ba studio ni edi nkomo na nkomo twetwe ba betwetwe ye be ma wo hunu fasode ye wo so se akenkan ye ba ho hia ye ma no de enti ye wo say ye hye mu nkran na o makenkan me ne mpanimfo ye free pebby caps na atena se na adwuma de shonko a wo mo ne UNESCO aka wo ho abomu a wo de ba no na ye ba bedi ho enkomo wo hye ho atare fefefe etimi nkomo ho manager ye ni ho enkomo sese na mpanimfo atena se no ye Adwoa Mrekua Ampoma na afi no Prince Amwako na Adwoa ye brand and communication senior associate Emma Perby Caps na afi Prince Amwako so ye brand and business development associate Emma Perby Caps mpanimfo mema mwako aba Yenya mpomboko de Yankopon Adom de Yankopon ase next time na mo de me t-shirt abreme ye nyina ye hye bie ye me a me hwe wana me ka se ye be ni kra ba kwa ye de abreme na nka eja de show no be ko na nka ye nyina ye brandy on say yellow is beautiful ye da mo asen so ye ni nkomo kakwa Perby Caps ye nim se mo ne UNESCO aka mo ho abomu a mo di djuma so me free Adwoa ho na edi adwuma na mudi a moto ne din carnival yi. Okay. Ye da say. Ye ka carnival a eye afia ye wo mu yai na UNESCO ye share encrimantemu a UNESCO a select and say UNESCO afa encrim say Accra World Book Capital no ye nya sa akwenya no say ye nso ye be ya famudie afa akenkan na Perby Caps na madwuma stronko a ye di a ni nyina efa se ye de anigye ebeba akenkan mu na ya ma akwala bie hu akenkan no ye nso na ye the official partner de ma UNESCO Accra World Book Capital 2023 di enti ye nso ye dwumadi a ye di no na ya to edin no carnival enti no efri eye brofo kasa carnival mu a eno no eye traveling fanfare enti no na chere se kane no eye nkran a eno no gina ho edema to read and I say reading enti na chere se carnival no eye akenkan a na se enije dia ewo akenkan mu na we ye afe ba ko dwumadi a chere se ye di na dwumadi ni nyina bekwa awie ye no na na ye pese ye de ma society ana se obia ehune se akenkan de anigye eba akenkan de mpuntuo ana se ye di eba eno nti no ehu behia se obia betumi akenkan tina chese ye mankwala ehu se de omo bekenkan ne anigye a ewa akenkan mu ne ano twase ye ko school mu a ni nkwala bebre mpa akenkan ye bekenkan a na ye textbooks na se exam se bedru so nko a na ye kan ba ehwehwemu nso ama yate ase se akwala enya odo edema akenkan a eboa wo ni suku komu afei so eboa wo ne daachi mu krasen na wofo mposika anase na wofo di bia omowo ewo society nti sampempenso no na ye pese ye dru enu nti na carnival dwumedie ye koso a kyerese ye chinchin dwumedie bebre wo mu a ede anigye eba ehye enkwala nkran so ye nkenkan sane sa kenkan de anigye eba Prince yenhwe carnival yi ne sa 1 year campaign yi mofrase wo hen fa hen na mako na fa hen na modru yo vedasi you start April. Okay. April you start from Alphabet Education Centers world and so man there say carnival bus no they call MIA into do bia ho no ma na ya school be ni agina ho
na yɛde anigye de akɔ school hɔ ama school fo ne nyinaa ani agye ho na yɛ set up your library na obi a akenkan na afei community nim nyinaa no yɛde yɛ cameras ne yɛ microphone ne books echo around you wache rebi ɔhɔ ne ama ne book no akan gobe rebi ɔhɔ baabi bank manager bi ɔte ne bi na sɛ nya nkwada nkoa na ɛkan yɛ program a yɛbɛ sɛ yɛde obi a hu sɛ akenkan ho hia na sɛ ka yi twam wɔ kokomrem na anim hɔ na mi twa kwan mu a mutime kyem ma book ni sɛ menkan kwan no fifi kwa ebitim de ama mo akan na sɛ ya nko so yɛsɛ mu gu yɛ dim ase ana obi atimi kan obi atimi kan ade ba kwa yɛ mpo ne sɛ schools ni mpo yɛ kwa books ne ewa horo bebre books ni mpo ya measure into no esno book bia ne den etifati into obi betim de obi of the same class but so oba caps library na nye obi a and the kind the same book the share wa kan baby edu ansa na ama book a obetimi akan a ombre ho afen so enye brofo nko a ye wo twi akenkan na de nyina ho twi de ne kan ko na ne kan so nko yetimi mo bi twi bible bro be kan wa kan no into no ye do community ho no ma obi a school for into so far na yakọ dance man and they can call alphabet ne potem ho no ye call amrahia you do amrahia no ye can stop here or Golden Angel School and afi omo around na afi ye call kwabenya na ejina wo Child of the Lights and afi so kwabenya area ho nyina so ye ne omo wo area ho nyina kan akenkan ho asem if you hon so ye san ko adwenga no so ye do ho ejina wo Vine Christian School and afi ene emo community ho no nyina and ye san ba dance man bi ma dance man no they can call dance man B cluster of schools because now they can call private schools na but yeah permissions from GES ne security supervisors ne ade ne pe aban school ni bi because they say akọ say enye private schools ne private schools no na do na no more friend mo mbra mo ne partnership say but yeah so pe aban schools ni bi a person no be sa collaboration ya aban school ni bi they can share from dance man B cluster of schools you hold them di one week in fact they di you call Monday Thursday Friday you call them sa na school nim no yeah the bouncy castle yeah the face painting yeah the agro bebre na yes anya kenkan ne nko a because you say the entire amount for the bebre impact kenkan some say akenkan ko say adwuma I say punishment obiko school odi bone class I say continental library and I say you say the twi aso but you person be ne sa nti you ko hono ma ya hye bouncy castle ya hye bibia ya the popcorn na ba ba ansa na ba ko jump no obedi ka ko kan answer okay nti dey kan hye digital library ho fe nti class by class mo ko na mo ko kenkan ria na fe mu nyina mo ko bounce castle na mo ko ha in fact you be kai ye wo popcorn ho kola bi ba be jump popcorn akola ba ko ba say on kan ana wa kan so on kan anya da ba be popcorn ya pese anije die ne bata akenkan ne ho by the time e be fi ko na obi e ho so akenkan enya ade a eye punishment na mom anije die obi a ebetimi akan bi Ajwa yenim se moko aban school bi na ankwankwa school yɛhwɛ sonso yɛne ne sɛ ya no manfo do na wogidie sɛ private school for ndia do mu ni made kyɛn aban school mu kɔ yɛ no mahu differences no differences na sense so ne de ye call ye hu bebre said ya wo kan no me said ya prince kan no ye call ya kenkan no eye abefo kwan yi so na ye de man kwala ne kenkan no na ye wo private schools no enti na ye pese aban kwala no nso ehu said ya etie at the end of the goal ni nyina no ye main goal no ye say ye betumi anya eye digital library said ya ye wo ankrankro school no e de ama omo nso wo honti no anahwe ampa ye de call ye be di kan abo akyerɛkyerɛfo a ɛwɔ aban sukuu no abaso omo ya ade yi omo bɔ mo homodin bia nanso ye nyina ye begye atum sɛ bebre wɔ hɔ a ye betumi ayɛ na bibia yɛ nkwala no foforo sebi ohu baabi kra obefa ebie ehu ehoma no na akenkan ne nso no kyese omo struggle ewo mu se omo beye but ahofama ne anigye omu nyaaye no won se esono se obi ni made no mpese obesua na onim na waye kra do se obesua saa na yehu wo enkwala no na kyese teacher for ne headmasters ne mistresses no ahonkeka kra omu nyaaye na kyese omo de aso ye mu asese no omo hwe ni mu de ne se yebetumi aba na yenso ya beye the permanent digital setup ni bi ewo ho e dia mo minim se ade mo ye ka wo ho munye ska we ya semeno na waka no
ekade ebi wo ho pɛ ye na enye ho nko an ye pese ye wa imagine the number of public schools ye wo wa ye be pese ye beko enti ye ba ha de a na ni nyina ne se ye to nsa e de afre ankrankre e na corporate body se obia emeka ho bi na omombe support ye se na ye be ye betumi enye sika akoye saa enisuade hu ni e de amo number bi ho na account number bi oh so far there number between my friend also 055 247 055 247 7243 Sumambiem 055 247 7243 I think so your social media I'll call Pedicabs PERBICUBS Instagram Facebook Twitter ni na kwa be ho I think even email kan na info@pedicabs.com ubetimi I reach here or honor. Now, one day you hear the part. In fact, your co school be say, I will be imposed. I just say, your co school be your class be one book, one ice cream. Nanka moje bia bankwada no na matwa so. Into no be sika firm souvenirs. I be saying the reward. Ade bia de je nkwada ni ye no. Pencils cra na sharpness pen cra no mo de bebra mu a. Okay, yeah, that's it. Abusia na se mfonyi na twabu yi nyina ye bass do na da TV no so no. Said you would na hono ma agro ne niam ahodo mo hyehye ba nkwada no wani gye no ebi na wohwe no Pedicabs PERBICUBS ene wo mo ninkita ho na kyede ni sika bia wo se bi okosku mo de be ma nkwada na nkwada de sua akoye no de adom wo mo ye da ye ho abasese ye ba bedwam so ne enkomotwetwe de akachi no ebeto so pa me sai mo akwa ba ye gusuwa ye di enkomo na Gabriel Asamoah na Segabi ene na odemi so free Grace Gift a herbal clinic and laboratory services since ye ni nkomode bia omo ba omo de adoma chede eba besom yen ahwefo Gabi mache ene de ne free Grace Gift ebrey free Grace Gift say wa onim say ebafu ye de can say Grace Gift herbal clinic and laboratory services say ye transia ye ya hwe no from the angle of mra okay your sister we are saying yankopon boy no emra na regulate we as no we wa adwe se obeto mra na emra no ebedi okay sanity ubenya repercussion sunsun so sana den etie enti ohwe TV na se aye numbers no ebegu obetimi nso aye den afa ene so betimi aye den aboa na the american say emra na regulate yen no ye nipa bia no ebeto chema ana ebe yare a na ya to apomuden mra ene ma yare so nipa nto apomuden mra onyare enti yemfa ne say body no ehia se menum nsuo one nhwemu me daddy emi ehu se nipadua no ohamu nchichemu aduosia enum kopum adioso num nsuo 65% to 75% water okay enti no health authorities trans no yechichemu a daily etwase ya num nsuo 8 to 12 glasses of water per day okay one num kura no enye 8 glasses of water okay nyankopon so apart from that no wasa day certain your friends say clock biological clock e dey share nipadua num central nervous system num I say body ni here nso a signal okay in a form of test jensu komodo na wanu nsuo eno ye bra aduru a wonum nsuo na body na sense say danger aba nsuo we na sign that say we ren therefore ya sabeti sensu komodo wo no na wa kire hu nsu komo ache ama hwe asem betu very good it means that frequently no water should be taken time by time it's not nsu komodo wansa okay because nsuo ye niam bebre wo ni padua num sister apart from say nsuo koyemu a ye tese ya feeling good no djuma ye di e ma ye feeling good ni e se one enkwamo na cells no omodjuma di omudi no omo yifi egu mojanim enti nsuo no ko inside a eboa hohoro sa fini ye den epie okay ebiem ye sawa no aye fere se kidney no e filtrated machine enu filtrate e filter niama ekọ yemojam no ebe filter na yifie firim ansa na de papa na ye den akọ inside okay say you fini free as egu so egu kidney no so ensuo ne beboa no amwa yi afiri mu abegu junso to anim ne ya junso agu eti junso ye nsuo a sebi aworo fie we di padua na epie okay eti se ma no nsuo bebre a menyu nsuo bebre apart from that ye hwa de enuane ye di ekoyemu no body ne twinnuane nuo no wie di mamoja na de aka na etwase ye yigu no ye fre ne ya ne e ka ye funu
se betuma pia ne twase ye no nsuo okay it will be on time nsuo constipation I am team ha no sister constipation be kind of soft but kamia ye sex say ye hwemu a constipation ye queen mother for diseases yade ni nyina ne hema ne ayam team very good any throne na yade nyina teso eno de you can't because yane yade bi a body nimpe naka ye fununu one ehun beti nsuo eti nsuo na fine e bi e be wi akomoja ni e be create infection and also work with carbon dioxide from our body it bisa na hwe niam asa de na ye wo it will be on constipation no ebufo mpa ne so da yes cause unwanted substances and what you fununu enyan ebon and what you fununu body nimpe it was a body nankasa take reaction bi a consciously nya wona wo take ya me cannot say it will go make you ton ade e wo kwa kotobi and wo chen so me de e ya me patch body kokon no e ya me peni abreak bibiri to ya ma me won kasa wie no odi watem eno ayam tim man wa dwen ne say e bia nipa no e bo wa ne kokonye o so ne kokonye o but niam aka ni mu ne it me create sade no more okay akwa obi akwa no wi na nya part of nipa bia eno ne control system control because enya part is strained to the system sister your number you did juma ma me fa ba ko ntwom ansa necessary 0543 32 00 30 0543 32 00 30 and 0246 518 003 0246 518 003 ohwe screen na sia numbers ne sa egu ho sister niam so a ensese ko nipadua nim so ko nipadua nim a breaking of the organic law of the body okay nipadua mra no na woto ade ensese kom no ensese kom but won say ye force no ye dia kom na pidayen and the app na pidayen body no time aye dididi e what time ayem fan didi it won say yakopɔ kurampo na obo body ni wie no o my manual aye friend bible okay Ecclesiastes 3 a wo say bibia wo ne bre so body na kasa wo say the time asim ase wo didi na wo be ya body na signal say be doing the mamen very good it's because there is a biological clock in the body in the central nervous system a signal so say mamen na body ni signal me na me gusu di aduane na e di bro so bisa say aduane na me pile go system no mu no body ni be yam limited one now obetimi afa no ya kan we ontimi nyam we say aduane be da efun e be fermentation bi aso yi poison enti ehwe empempenso be na wose me ba grace gift empempenso also ba grace gift no e yesem anya yade nko anso at time na be empempenso ama e dey ba grace gift okay nemo abra me nyare no metimi ba grace gift aba be he mumma me manual anka ye dididi time ye dididi time ye dinu nsuo ye wo time ye dinu nsuo ye didi ni ye nu nsuo nguso o say o didi a ye nu nsuo nguso ti ye boye fuma ne wi a nya ho ne ye bon tom no ana mi didi na me no no okay because if you kire say o di aduane na ko ye funu mu a eyam enuro bi na so ne guso ansa na yam na o di nsuo na aguso no aworo also betuma creating digestion yes and digesting then digestion na etuba grace gift ye betuma hwe sa na manu nyina ma o de atoto yie okay one no na yade bi so ye wo so a eno so betumi de wani ayeren akyerɛ nti location ye hin ye location no Ghana ye o miami yinu okay Kumasi ye Ohwim school junction Barikasi road ye ni Ohwimasi ye Ohwim school junction Barikasi road na Accra ha so no ye new Achimota petroleum opposite Family Life International School okay ho ene ye wo okay yade a yensa eye nifra edi mfie dunum ko kwata yensa achacha yenye hwadwuma na akwadworo eno so great gate for yenye hwadwuma baji ndo ni nyina na wodno mo anha ho ye nemo ne aka nyina de kokoni wakura na wuti ya wo de ba ho a ye de habandro krojin ene besa wo ya number ni bi mi enko ye numbers no 0543 32 00 30 0543 32 00 30 and 0244 126 123 0244 126
123. Last one here 0246 518 003. 0246 518 003. Your number is not eno. Yeah, say Gabriel. Ebusiana say Gabriel no Gabriel Samoa Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services and adwumade a wo mudie no ye di ni nyina ho enkomo no ye na ye ho mratew na ye ba nkobo twetwe de aka chi no ebeto aso medase. Koma men kai se metrasa medi nkomo se na adwumaku ekura me bo no eye Dominion Herbal Powder. Na we no ye powder wo sagu nsuom wonya nsuo hia de gumu numu a wonom a e boost immune system na ma wa hu ne sampa wasore wadum nipadua ye krado se be ye adwuma sa so mo Dominion Herbal Ointment so ho honam ba bia ye oye bia fatwitwi na entuase emmaw mesro ebusu wo pharmacy ene herbal shops nyina emu emfinhia dumienu ekosro na wotumi efa oye oba so ma akwada nufo a wonka ho Dominion Herbal Powder no ubenya bia 2 ana pedodo 0543158195 ana 0249591843 na fe empanifo age wo so na modi enkomo na braso se ani give us for edi nkomo na ne no nyemro na hu ye mahunu ne ekota rubber ne niam ahodo bi no odifo cha asa ba die ye mo nkomo odifo baache mejo so na de give us antontom da ho ne give us piko obo he ye ne foforo na be okay ya do mata won say yarewa ahodo na ye ba nipa so no enam emiamia ahodo ene ye de ba ebu oso ahonidie ka ho yes cleanliness is next to godliness inti enhwe we ya niam ba no asane lai ne di kan wa he no ene ye give us multipurpose cleaner okay we give us WC okay na Rose no eno ni okay enti no ye be fa no 11 yenkoi se ne enkofa obi ani so yenko enti no give us multipurpose cleaner no eni ebi obi o hwe obi o tie bi se adenti na ese mekoto give us multipurpose cleaner won se ne di kan o se multipurpose na ese wonya ade ba ko ade doso na wo di huduma na obi wo ho no a ye van se ne tiles so ne rubber carpet ne terrazzo so ne titu ne rubber carpet anwo tumi som anasa anwo nu tumi gu fam na ye tutro obi di wo ha obebepa na won say ase efam ho be nyan na say still efam ho pepe wie kura no na ho no still that so yetro anu na ma give us ye ndie ne da sonko Dr. Solomon Kwabi a sheda ye give us multipurpose cleaner say or the disinfectant and say won say amuamu anu na gu fam na wie nyina echi no amuamu bi na mu a yenyen fa yeni hu ento fa give us multipurpose cleaner na wo dia pepa ni nyina no na ese nku sa amuamu ni nyina eden edi efiri mu etumi di amount multipurpose cleaner wa he no ye de na thick wo hwe kitwe bi ebepu awuro be pre wo go hwe ni bebere di ane ma hwe wo be so nsem ewo fie enti ni multipurpose cleaner no wo di apepa efam ho no mu bebi anwa na egu bebi ade bi egu a wo mpe no na no eseja enka na se mpampa kama yes a scent no a sweet scent kama okay ewo dem honom e di amao ewo shop ewo office ho o cool store honom o restaurant ho o pap ho enti bomode na nya bi offices ahodo won say cleaning services ahodo aba eya na ye de sobo obom so e na wonya adwuma ye wonya adwuma onya multipurpose cleaner papa anu na be boa no ama na ye de na adwuma no etumi akonkan enti no enti o rubber carpet won say obi wo ho abeka say na metals no da na eni dum da na eni dum e ba ne say na eni dum o fa give us multipurpose cleaner na ya ye no awa bafu nimde kwan so se na betumi aboa ma o tiles na wo hunu say eni dum eni epa ana say every nachi kala no sesa no we ebema ni ate ebema eni be kama oni ma ya ba yen pese be kasa ache because wa akọ na koto ne di ho adanse na de hye mfimfiti kitu ana no eno na betumi aboa nti no o tiles ahodo rubber carpet ahodo o terrazzos ahodo nyina no eno na unya ebetumi e de aboa no ena ye give us multipurpose cleaner we ena ye give us WC okay give us WC nessa ne de pepa WC mu ene sinka hodo nyina mu na sani ya ye no o say give us ye niam ye de ba bontin ye pese wakota udidi dwuma no na esa de bre e de bre
entu dia na ju de sumu a wada anaso wa ye obi bie nyina wi a wo koda no na de kokko hwegu eye WC na wo si emu asai emu awe na ache wo sink na wo si ase eni enya na enya akono biem wo de hwegu mu ja ho na kokoda ade achi anopa sambra wo be sori anopa na se eyi efini nkeka ni nyina wo dia ne so be fa brush no na da wo na fi de flash na be fa se nsuo enso na be mu na wo hwegum ama ya kama men ga so WC no asen enti ye de wo koto foforo senia wantumi ankora weeye na wenya akade ahodo betumi ade akora weeye no na no so ye de etumi abo na ne nyina mu no won se emuamua anase James ahodo ye mfa ye ni hunti no doctor yen clinical product ni nyina no disinfectant wo mu okay won so obi o so na me ko obi eja nan so ebi efie de na me ko tena so na sa infection ahodo ni nyina no eye taiba ba we no ewo mu ene emuamua ahodo bi a won fa we ni hunu unya give us WC cleaner na eno na be kunu nyina na etumi aye adwuma na ede etumi dia ma kama entu bo mode na akwakonya aye give us WC cleaner no so a eno so be boa na etwa to we ene ye give us rozone okay give us rozone say we theater de ene empa no so empa tade e ya de fita nko a ene edisi okay enti o blanket ahodo o curtains ahodo o white shirts ahodo no ene adifita bia odi adwuma asene bia na ade akamu no ade akamu okay na ne wo give us rozone ho ni we no unhia blue we unhia blue ozo bi wo ha wakakoto bi awie no afi no san koto blue asabehye o behye no kron san hye no papa mu na hanu high deep high low na as a medium na de musa na mo fa give us rozone na blue mu dada okay enti wataade no ebetie ni ene nso ani fite ade me hwegu nsuo mu ma be chedi kana hwegu nsuo mu ma be eh mo ye nsenkyere ni o hwegu nsuo mu wow obehu enti give us rozone no oniama aye white anasa oniama fite bia no onye no na odisia eno na be de ebetumi aboa ma bibia ntumi ere akonkan enti no onya give us rozone no bia eno na obetumi de di odwuma ahodo nyina na bibia no etumi akonkan dia ma na obi be say me konye biye we he na ato over and given skin clinical product na okọ eye meko biye wo mayi mu obenye bi ato ho okọ me no we ka say China mo biye wo mayi mu obenye bi ato okọ shops ahodo bia ye ton ade wo ho so a obenya eye yen clinical product eye give us multi-purpose cleaner give us WC cleaner and have a give us rozone na wetumi nya bi wo hono de ato na no etumi aboa na bibia no etumi akonkan enti no ene na no peye bedi hu komo enti medi wo asi na medi wo ewie se na yedi nkomo nyina ewie no na medi ye duro ba ko ebetwa to e de ama hwefo ene etiefo nyina na eduro no ene ye give us GC capsules and have a give us GC mixture okay ayemienu omonam eno mobom onum capsules na ne mixture no so no wo de aka ho na etumi adan aboa oye pa na obeka se ye den o se mpempi mitaka se niam ya ye fa se ye normal no eno na mpempi na ye di enya na ba ko ene ye be di mu nkomo ye pa no ye wo se ye se mi wo ha wo mi ju so twa mo ye kan ye prostate anase prostate cancer no ne dodo ye mema mu na wo be bi wo kwa da na adwo ade be chi no ansa na ade be chi no obeso be empendu num akwa gunsuo tie no waduro ne eno na give us GC capsules and have a give us GC mixture telephone number eno na sa unya ebetumi aboa ma be etumi akonkan eno so no ko herbal shop bi e wo mayimu pharmaceutical shop Lances chemical shop bi ana ayade obetumi enya duro no bi wo ede etumi ato bia opeyen multi-purpose cleaner bi ato GCB ena ohia anase rozone bia boboni na free give us our home trophy so 0501 55 68 28 0501 55 68 28 na woni yen endi yen dwumadie na afa de yen nuro ene yen clinical product ni nyina ho enkomo yeda se ebusia na se ene odifo do no free give us akache na aba enuro de da nchen ya na ma honidie ho nsem ejina brand a wo hia bi wo wadwuma mu ho wo fie ho office ho no ena yedi ho enkomo no wo hia me a eya frɛ me anoche wa ba
address ewa bedwam dwumade ni nyina no ye bone to fa ewa ha na ye de asi ebehia Nyankopon ye adom a ochina ahomache nanso kai se obekoso ahwe Adom TV sanse ye waze oye ampa makraw